샌베차노 뒤에 잘들 쉬셨어요? За бүгдээрээ сайхан амарцгаасан уу. 다시 계약하니까 힘들지요? Дахиад хичээл нь эхэлсэн чинь хэцүү байгаа үсттэй. 그래요. 뭐 더 쉬고 싶죠. 사람은 계속해서 쉬고 싶은 게 사람의 마음이죠. За хүн бол үргэлжлүүлэн амраад байхыг л хүсдэг тийм сэтгэлтэй. 그래서 주님 빨리 오셨으면 좋겠죠, 그죠? Тийм болохоор эзэн бас хурдан ирээсэй гэж хүсэж байгаа үсттэй тий. 그래요. 오늘 그런 걸 주제로 좀 말씀을 드리려고 합니다. Өнөөдөр тийм зүйлийн тухай за сэдв болгоод үгнээс заах гэж байгаа. 게으름. Залхуурлын тухай. 게으름이 우리에게 얼마나 안 좋은 것인지, 또 게으름을 어떻게 극복해야 되는지 우리가 말씀으로 오늘 함께 해보고자 합니다. Энэ залхуурал гэдэг зүйл нь бидэнд ямар одоо буруу муу зүйл вэ? За энэ залхуурлыг бид бүхэн бас яаж бас даван туулах вэ гэдэг тухай үгнээс хэлж өгөх болно. 사람이 열심히 살고 싶은 마음은 누구에게나 있습니다. Хүнд бол хүндэж бай, хичээнгүү сайн амьдрахыг хүссэн сэтгэл байдаг. 근데 마음만 있다고 되는 건 아니잖아요. Гэхдээ зөвхөн сэтгэл байлаа гэд болдог юм биш тийм ээ. 그걸 실천으로 옮기는 것은 참 쉽지 않습니다. За тэгэхээр түүнийг өөрийнхөө үйлдэл рүү, үйл хөдлөл рүү шилжүүлнэ гэдэг хэцүү зүйл байдаг. 또 우리 각자는 나름대로 자기는 부지런히 살고 있다라고 생각하는데 Тэгээд бид нар өөрөө өөрсдөө болохоор би бас ч гэж гайгүй ажилсаг сайн амьдарч байгаа гэж бодоод байдаг. 그건 자기 생각일 수 있습니다. Гэхдээ тэр нь зөвхөн өөрийн бодол байх боломжтой. 하나님 앞에 게으름이 어떤 것인지를 우리가 잘 알면 좋을 것 같습니다. Тэгэхээр бурхны өмнө залхуурал гэж яг юу вэ? Үүний тухай бид нар гүн гүнзгий сайн мэдэж авбал зүгээр юм шиг байна. 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр бялхан дүүрэн бурхан аав таньда баярлалаа. 저희를 특별히 젊었을 때에 주님의 보배로운 피로 구원해 주시고 Онцгойлон та биднийг энэ залуу байхад өөрийн үнэт цусаар аварч өгөөд 주님의 몸된 교회 안에서 거룩하신 말씀으로 저희를 양육해 주시고 하나님의 사람으로 인도해 주시는 것 감사합니다. өөрийн бий болсон чуулган дотор өөрийн ариун үгээрээ дамжуулан та биднийг өсгөн өгөөд бурхан та өөрийн хүнээр биднийг бэлдэж байгаа талархаж байна. 오늘 특별히 우리 대학부 형제 자매님들 한 자리에 불러 모아 주셨습니다. Өнөөдөр онцгойлон бурхан та оюутны хэсэг нөхрөлдөг ахын дүүсийг маань нэгэн газар цуглуулсан билээ. 이제 주님을 위해서 비상할 수 있는 젊은 때에 그 시간을 잘 보낼 수 있도록 하나님 도와주시고 Эзний төлөө бэлтгэлээ базааж буй энэ залуу насандаа сайнаар өнгөрүүлж чадхад эзэн та тусалж 준비하는 과정 속에 하나님께서 개입하시고 하나님의 사람으로 더욱 온전케 하여 주시옵소서. бэлдэж байгаа бүхий л үйл явц дунд нь бурхан та мөн хамт оролцсон өгч бурхан та өөрийн хүнээр сайн бэлдээсэй гэж хүсэж байна. 아직 시골에서 돌아오지 못한 형제 자매님들도 계십니다. Мөн хараханда орон нутгаас ирээгүй байгаа оюутнууд ч бас бий. 어디에 있든지 주님을 사모하는 마음 변치 않도록 지켜주시고 Хаанч байсан бай эзэн таныг хүсэн тэмүүлэх сэтгэл нь хувирахгүй байхаар тусалж өгнө. 속히 이 교제의 자리에 돌아와서 함께 할 수 있도록 도와주시옵소서. Хурдан энэ хүн нөхөрлөлдөө иргэн ирээд хамтдаа оролцож чадахад нь та туслаарай. 우리를 사랑하셔서 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Биднийг хайрлаад аварч өгсөн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 사무엘상 3장을 찾겠습니다. 1-р Самуэль 3-р бүлгээс 사무엘상 3장입니다. 1-р Самуэль 3 10절부터 14절 말씀입니다. 10-аас 14-р ишлэл байна. 10절부터 14절 말씀 3-ын 10-аас 14 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Тэгэхэд эзэн ирж дэрэгдэн зогсоод урдын адил Самуэль гэж дуудав. Самуэль айлдаж хайрал боол тань сонсож байна гэв. Эзэн Самуэльд харагтун би Израильд нэгэн зүйлийг үйлдэх ба үүнийг сонссон бүхний хоёр чихэн хангинах болно. Тэр өдөр би Ели дээр түүний гэрийн эсрэг өөрийн айлдсан бүхнээ эхнээс нь дуустал буулгана. Түүний хөвгүүд өөрсдөө хараал авчирсан бөгөөд Ели тэднийг хазаарлаагүй нүгэл хилэнцээ мэдэж байгаа. Үүний улмаас тэдний гэрийнхнийг мөнхөд шийтгэхээр зэхэж байгаа гэдгээ би түүнд хэлсэн билээ.
Тиймээс Елигийн гэрийн хилэнцэн өргөл өөрч, тахилаарч, үрд эвлэрүүлэл хийгдэхгүй гэж би тэднийхэнд андгайлав гэлээ. 가장 닮지 않고 싶은 인물 중에 한 사람이죠. За хизээч бас бидний дуурайж болохгүй нэгэн одоо хүмүүсийн дундах нэгэн хүн бол энд байгаа. 그런데 가장 닮기 쉬운 인물 중에 또 한 사람이기도 합니다. За гэхдээ энэ хүн нь бидний зүгээс бас хамгийн амархан дуурайчж болох тийм хүн ч байгаа. 누구? Хэн бэ? 사무엘, Самуил, 엘리. Ели бахан. 그죠? Тийм ээ. 엘리도 제사장이고 사무엘도 제사장이잖아요. За Елигийн хувьд ч тахилч хүн байсан, Самуилийн хувьд ч гэсэндээ тахилч хүн. 어떻게 보면 엘리 제사장의 제자가 사무엘입니다. За нэг талаас авч үзэхэд энэ Ели тахилчийн шавь нь Самуил гэж хэлж болно. 근데 사무엘은 하나님 앞에 참으로 귀하게 쓰임을 받았는데 Гэтэл Самуилийн зүгээс болохоор Бурханд үнэхээр эрхмээр хэрэглэгдсэн хүн байна. 엘리 제사장은 지금 비참한 죽음 앞에 놓여져 있다라는 사실입니다. Харин Ели тахилчийн хувьд эмгэнэлтэй өвхөл өөрийнх нь өмнө зэхээтэй байгаа тийм нөхцөл байдалд байгаа хан. 14절에 보면 14-өөс харах юм бол 내가 엘리 집에 대하여 맹세하기를 엘리 집의 제약은 재물이나 예물로나 영영이 속함을 얻지 못하리라라고 말씀하시잖아요. тиймээс Елигийн гэрийн хилэнцэн өргөл өөрч, тахилаарч, үрд эвлэрүүлэл хийгдэхгүй гэж би тэднийхэнд андгайлав гэж. 그리고 13절에는 내가 그 집을 영영토록 심판하겠노라고. Тэгэд 13-ын сүүлэсгээс харах юм бол тэдний гэрийнхнийг мөнхөд шийтгэхээр зэхэж байна. 뭘 이렇게 잘못했길래 하나님께서 그것도 제사장인 엘리를 이렇게 심판하시겠다고 하는 걸까? За юун тэгтлээ буруутсан болоод Бурхан энэ Ели тахилчийн гэр бүлийг хүртэл ингэж шүүж шийтгэн гэсэн юм болоо. 그것은 바로 자식들 때문에 그리고 제사장의 직분을 올바로 행하지 않았기 때문이라는 거죠. Энэ нь юунаас болсон бэ гэвэл Елигийн хүүхдүүдээс болсон байгаа юм. За мөн Елигийн хувьд тахилчийн хийх ёстой үүрэгт ажиллаа сайн хийж чадаагүй байдлаас болсон байгаа. 지금 엘리 제사장은 하나님과의 교제가 끊겨져 있는 상황인 겁니다. Ели тахилчийн хувьд Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл нь тасарсан байгаа байдалтай байна. 왜냐하면 Яагаад вэ гэвэл 엘리 제사장과 하나님이 교제를 해야 되는데 지금 사무엘에게 이 말씀을 하고 있다라는 겁니다. Ели тахилчтай уг нь Бурхан нөхөрлөж байх ёстой байтал энэ үгийг одоо Самуильд хэлж өгж байна. 제사장은 엘리인데 지금 현재 사무엘에게 하나님이 말씀하신 거잖아요. Уг нь бол тахилч нь Ели байгаа юм. Гэтэл Бурхан үгээ Самуильд хэлж байна. 그럼 왜 하나님이 사무엘에게 이 말씀을 하셨을까? Яагаад Бурхан Самуильд энэ үгийг хэлсэн юм болоо? 엘리 제사장은 자신의 위치를 잃어버린 겁니다. Ели тахилч өөрийнхөө байр суурийг алдсан байгаа. 엘리 제사장은 자기 집에서 자고 있었고 Ели тахилч өөрийнхөө гэрт унтаж байсан. 사무엘은 성소에서 자고 있었습니다. Самуиль харин тэр ариун газарт унтаж байсан. 성소를 지켜야 될 사람은 누구였을까요? Тэр ариун газрыг хамгаалж сахих ёстой хүн нь хэн байсан бэ? 엘리죠. Ели биз. 엘리는 제사장이니까. Ели тахилч хүн нь байсан. 엘리가 있어야 할 위치는 성소였습니다. Тэгэхээр Елигийн зогсож байх ёстой, байж байх ёстой байр суурь нь тэр ариун газар байсан шүү 근데 дээ. 그는 집에 가서 머물고 있었고 사무엘은 성소에 머물고 있었습니다. Гэтэл тэр тахилч өөрийнхөө гэрт очсон байж байсан. Харин Самуилийн хувьд тэр ариун газарт байж байсан байна. 엘리의 게으름으로 말미암아서 자기의 모든 직분을 잃어버리게 되는 겁니다. Тэгэхээр Ели өөрийн залхуурлаас болоод өөрт нь оногдсон байсан бүх үүрэгт ажлаа алдахад хүрсэн байна. 하나님과의 교제가 단절되는 겁니다. Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл нь тасарсан байгаа явдал байна. 우리가 있어야 할 자리에 있어야 되는데 Бидний хувьд ч гэсэндээ байх ёстой байранда байж байх ёстой. 우리가 위치를 잃어버리면 하나님의 말씀이 들리지 않는 거예요. Бид хэрвээ байр сууриа алдах юм бол Бурхны дуу хоолой бидэнд сонсогддоггүй байна. 하나님과의 교제가 끊어지는 거예요. Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл тасардаг байна. 그렇기 때문에 우리의 위치가 그만큼 중요한 겁니다. Тийм болохоор бидний байр суурь гэдэг чинь тэр хэмжээний чухал зүйл байна. 구원받은 그리스도인은 있어야 할 곳에 있어야 되는 거예요. Аврагдсан Христэд итгэгч хүн бол өөрийнхөө байх ёстой газартаа байж байх ёстой хүн. 교회와 교제와 연결돼 있어야 되는 겁니다. Чуулган болон энэ нөхөрлөлтөөгөө холбогдсон байж байх ёстой хүн. 구원받은 그리스도인끼리 연결돼 있어야 되는 겁니다. Аврагдсан Христэд итгэгч хүмүүстэйгээ холбоотой байж байх ёстой хүмүүс. 내가 있어야 할 곳에 있어야 된다라는 거예요. Би өөрийн байх ёстой газартаа байх хэрэгтэй гэсэн үг. 그것을 벗어나게 되면
Түүнээсээ би гарах юм бол 결국 하나님이 말씀하시지만 그 말씀을 들을 수 없는 거예요. Бурхан надад үгээ айлтаж байж болох ч түүнийг нь би сонсож чадахгүй байж байдаг. 사무엘에게 이 음성이 들렸을 때 사무엘은 들었습니다. Самуэлд энэ Бурханы дуу хоолой сонсогдоход Самуэль түүнийг олж сонсдог. 처음에는 하나님이 불렀다고 생각하지 않았습니다. Эхэндээ Самуэль бол Бурхан намайг дуудаж ийн гэж ойлгоогүй. 엘리 제사장이 자기를 부른 줄 알았어요. Ели дахилж өөрийг нь дуудаж байгаа юм болов уу гэж 근데 бодсон. 부르지 않았다라고 이야기하잖아요. Гэтэл Ели хэлдэн штэ би дуудаагүй. 두 번이나 글로 달려갔지만 부르지 않았다라고 얘기합니다. Хоёр удаа Ели рүү гүгээд очдөг. Та намайг дуудсан уу гэдэг. 세 Гэтэл үгүй гэдэг. 번째 하나님이 나를 부르셨다는 걸 알게 되잖아요. Гэтэл гурав дахь удаа дээр нь Бурхан намайг дуудаж ирсэн юм байна гэдгийг ухаардаг. 깨어 있는 자에게 하나님의 음성은 들리는 겁니다. Тэгэхээр сэргэг байгаа хүнд Бурханы дуу хоолой сонсогддог. 자, 말씀을 들어도 깨닫지 못하고 말씀을 읽어도 깨닫지 못하는 이유는 뭘까? Үгийг сонссон ч юм ухаардаггүй шалтгаан, үгийг уншаад сууж байгаа ч юм ойлгодоггүй шалтгаан юу болоо? 가장 첫 번째 내 마음이 어디 있는가 생각해 봐야 됩니다. Хамгийн ихэнд бид бүгд миний сэтгэл хаана байна вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. 내 마음이 하나님께 있는가? Миний сэтгэл Бурханд чиглэж 내 байна уу? 마음이 세상 가운데 있는가? Миний сэтгэл энэ ертөнц донд байж байна уу? 내 속에 죄가 있는가? Миний дотор гим нүгэл байж байна уу? 내가 거룩한 삶을 살고 있는가? Би ариун амьдралаар амьдарч байна уу? 생각해 봐야 되는 거예요. Бодож үзэх хэрэгтэй. 내가 죄악 가운데 살아가고 있고 내 안에 죄가 들어와 있으면 Би гим нүгэл донд амьдарч байна. Миний дотор гим нүгэл ороод ирчихсэн байдалтай байж байна. 말씀을 들어도 그것은 남의 것이 되는 것이고 Тэгвэл би үгийг сонсож байж болох ч тэр үг бусдын үг болж байдаг. 말씀을 읽어도 성경 속에 글밖에 안 되는 거예요. Энэ үгийг уншаад суудагч энэ Библиэлд бичигдсэн хэдэн бичгэл санагддаг байна. 자기 안에 울림이 없는 거예요. Өөрийнх нь дотор одоо хөдөлж байгаа зүйл байхгүй. 하나님 말씀은 나를 찾고 있는 거잖아요. Бурхны үг бол намайг хайж байгаа шүү дээ. 하나님의 말씀은 내 마음을 움직이고자 하는 거잖아요. Бурхны энэ үг миний сэтгэлийг хөдөлгийгээд байгаа байхгүй юу? 그런데 그것이 안 들리는 겁니다. Гэтэл тэр нь надад сонсогдохгүй байгаа даа. 그것이 마음에 와서 닿지 않는 거예요. Тэр нь миний сэтгэлд суухгүй байна. 누구처럼? Хинтээ адил. 지금 엘리처럼. Одоогийн энэ Елитэй адилхан. 그럼 엘리는 왜 이렇게 됐을까요? Ели яагаад ийм болов? 게으름이라는 겁니다. Залхуурлаас болсон. 3장 2절로 3절에 보면 3-ын 2-3-ыг харах юм бол 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때에 그랬습니다. нүд нь муудаж эхэлсэн бөгөөд сайн харж чадахгүй болсон Ели гэж байна. 엘리의 눈이 점점 어두워져 가고 있다라는 겁니다. За тэгэхээр Елигийн нүд баг багаар муудсан байгаа хэн. 그리고 잘 보지 못하는 거예요. Тэгээ сайн харж чадахгүй болсон байна. 그리고 그때에 그가 자기 처소에 누웠고 그러잖아요. Тэгээд тийм үед Ели яасан бэ? Өөрийнхөө газарт хэвтэж байсан гэж байна. 점점 뭐에서 멀어지고 있습니까? Аажмаар юунаас холдсон байдалтай. 하나님께서 멀어지고 있는 거예요. Бурхнаас холдсон байдалтай. 육신의 눈도 멀어지고 있지만 Махан биеийнх нь нүд нь муудаж байсан боловч 영적인 눈도 멀어지고 있는 겁니다. энэ үед сүнслэг нүд нь ч гэсэндээ муудаж байсан явдал байна. 그러니까 자기 처소에 가서 누웠던 거예요. Тийм болохоор өөрийнхөө газарт хэвтэж байсан. 근데 반대로 사무엘은 Эсвэргээрээ Самуэлийн хувьд 하나님의 궤 있는 여호와의 전 안에 누웠더니 그러잖아요. за Бурхны оршин байдаг тэр одоо өргөөнд нь байж байлаа. 그러므로 말미암아 사무엘에게는 하나님의 말씀이 들렸고 Тийм болохоор Самуэлд Бурхны дуу хоолой сонсогдсон байна. 엘리 제사장은 들을 수 없었던 겁니다. Ели тахилчийн хувьд түүнд сонсогдоогүй байна. 우리가 정말 내가 늘 하나님 말씀 곁에 있는가 없는가를 생각해 봐야 돼. Бид нар үргэлж Бурхны үгийн дэргэд байна уугүй юу гэдгээ бодож байх шаардлагатай. 내 마음을 하나님 말씀 가운데 두고 있는지 Би өөрийнхөө сэтгэлийг Бурхны үгэн дотор тавьж байна уу? 아니면 자기 생각에 치우쳐서 살아가고 있는지 Аль эсвэл би өөрийн бодолдоо автаад амьдарч байна уу? 내 마음이 더 중요한지 하나님의 마음이 더 중요한지 Надад миний сэтгэл илүү чухал санагдаж байна уу? Бурхны сэтгэл надад илүү чухал санагдаж байна уу? 자기의 마음을 더 중요하게 여긴다라면 그 사람은 게으른 사람인 겁니다. Би өөрийнхөө сэтгэлийг юу юунаас илүү чухалчилж байгаа бол энэ нь залхууралд автсан хүн байгаа юм. 엘리 제사장과 같은 삶을 살게 되는 거예요. Ели тахилчтай адил амьдралаар амьдарч байгаа хэрэг байна. 엘리 제사장도 하나님의 사람입니다. Ели тахилч ч гэсэндээ үнэндээ Бурхны хүн, 구원받은 사람인 거잖아요. аврагдсан хүн шүү дээ. 하나님을 섬기는 삶을 살았던 겁니다. Бурханд үйлчлдэг амьдралаар амьдарч байсан хүн. 그러나 헛된 삶을 사는 거잖아요. 헛된 Гэвч 삶. энэ хүн хоосон амьдралаар амьдарсан. 공허한 삶을 살고 있는 겁니다. Хоосон дими амьдралаар амьдарсан байна. 그러니까 하나님의 말씀을 내 마음에 두지 못하기 때문에 자기 자식들이 잘못된 길로 가고 있음에도 불구하고 그것을 잘못됐다라고 말하지 않잖아요. Тэгэхээр Бурхны үгийг өөрийнхөө дотор байлгахгүй байсан учраас л
Хүүхдүүд нь буруу юм хийгээд байхад хүртэл түүнийг нь огт зэмлэж хилдэггүй, засдаггүй байсан байна. 왜? 자기 마음이 더 중요하니까. Ягаад вэ? Өөрт нь өөрийнх нь сэтгэл илүү чухал болчихсон. 하나님의 마음을 읽을 줄 모르는 겁니다. Бурхны сэтгэлийг уншиж чадхаа болчихсон баг. 우리가 실수하는 것 중에 뭐를 실수하냐면요. Бид нар бас одоо гаргадаг алдаануудын нэг нь юу вэ гэвэл 자기를 사랑하는 사람은 하나님의 마음이 보이지 않습니다. өөрөө өөрийгөө хайрладаг хүнд Бурхны сэтгэл харагдана гэж байхгүй. 뭐라고요? Юу гэнэ? 자기를 사랑하는 사람은 하나님의 마음이 보이질 않아요. Өөрөө өөрийнхөө сэтгэлийг хайрладаг хүнд Бурхны сэтгэл харагддаггүй. 이기적인 마음은 남을 배려할 수 있는 마음이 없어요. Хуваа бодсон сэтгэлд бусдад зай тавьж өгөх сэтгэл байдаггүй. 이타적인 사람이 남의 마음을 볼 수 있어요. За тэгэхээр олонний ашгийг боддог хүн л бусдад бас байр суурь тавьж өгөх боломжтой. 잘 생각해 보세요. Сайн бодоод үзээрэй. 우리는 어떤 마음을 갖고 있는가? Бид ямар сэтгэлийг тээж амьдарч 그래서 байна? 그리스도인은 Тэгэхээр Христэд итгэгч 정말 хүн бол 중요한 게 한 가지 있습니다. үнэхээр чухал нэг зүйл байна. 내가 편리해지는 것이 아니라 Надад тав тухтай байх биш. 남을 편리하게 하면 내가 편리해진다라는 거예요. Бусдад тав тухтай байлгах гэж би хичээвэл надад хүртэл тэр нь тав тух болно. 나를 편리하게 하려고 하면 Би өөрийгөө тав тухтай байлгая гэдэг. 결국엔 불편해집니다. Эцээст би өөрөө л төвөгтэй байдаг байна. 근데 남을 편리하게 하면 Харин би бусдыг тав тухтай байгаасаа гэж хичээж явбал 내가 편리해져요. надад хүртэл тав тухтай байдаг байна. 이해가 됐을라나 모르겠다. Ойлгосон уу? Яа. 설명이 돼요? Тайлбар болж гин үү? 그래서 예수님이 너희가 내 제자가 되려거든 그러시잖아요. Тийм болохоор л Есүс хэлдэн штэ. Та нар миний шав болохын тулд 그래서 첫 번째 조건을 자기를 부인하고라고 말씀하시는 거예요. тиймээс л эхний болцлыг нь өөрийгөө үгүйсэг гэж хэлж байгаа. 자, 엘리 제사장에 가서 누워 있는 곳은 자기를 위한 겁니다. Тэгэхээр Ээлээ дахилж очоод хэвтэж байгаа нь өөрөө өөрийнхөө төлөө хийж исэн зүйл. 사무엘이 가서 누워 있는 곳은 불편한 자리예요. За Самуилийн очоод хэвтэж байгаа газар нь бол өөрт нь тавтахгүй байгаа газар. 맞아요? Зөв үү? 성소잖아요, 성소. Ариун газарт ариун өргөнд байсан шүү дээ. 엘리는 자기 집에 가서 누워 있잖아요. Ээли болохоор өөрийнхөө гэрт очоод хэвтэж 얼마나 байсан. 편하겠어. Ямар сайхан тав тухтай байх вэ? 우리는 누구나 그렇게 편하고 싶어 하죠. Бидний хинэн ч бай ингэж тав тухтай байхыг хүсдэг. 우리는 불편해지고 싶지 않습니다. Бид нар нэг төвөгтэй хүндрэлтэй байгаад байх гэд байдгийг хүсдэггүй. 우리도 수련회 하면 좋은 자리 잡아서 잘 자고 싶잖아요. Бид нар зуны семинарын үеэрч тэр их сайхан байранд ороод сайхан унтаж амархыг боддог. 불편한 자리에서 자고 싶지 않잖아요. Төвөгтэй хүнд газар унтаж нойр авахыг хүсдэггүй. 그래서 빨리 가서 좋은 자리 잡잖아요. Тийм болохоор төрүүлж очоод л гоё байрыг нь авдаг. 그죠? Тийм ээ. 왜 빨리 좋은 자리를 잡아야 내가 편하게 잘 수 있고 쉴 수 있고 수련회를 잘 보낼 수 있을 거니까. Төрүүлж очоод би гоё байрыг нь авч байж л арай гайгүй одоо амар тайван унтаж чадна. Зуны семинараа гоёор дуусгаж чадна. 신앙생활은 불편한 겁니다. За итгэлийн амьдрал бол төвөгтэй амьдралаа. 불편한 거예요. Төвөгтэй. 예수님이 십자가를 지고 가신 그 길은 불편한 자리입니다. Есүсийн хувьд ч гэсэндээ загалмайг үрээд явж байсан тэр зам нь өөрт нь бол төвөгтэй хүнд зүйл байсан. 편한 자리가 아닙니다. Өөрт нь огтхон ч тухтай байгаагүй. 그러나 예수님은 불행했을까요? 행복했을까요? Гэвч Есүс тийм замаар явж байхдаа жаргалтай байсан болов уу? Зовлонтой байсан болов уу? 행복했어요. Жаргалтай байсан. 왜 행복했을까? Яагаад жаргалтай байсан бол? 모든 영혼을 구원할 수 있는 일을 했기 때문에. Бүх сүнсийг аврах ажлыг хийсэн болохоор. 네. 가장 행복한 삶을 산 사람이라면 예수님일 겁니다. Хамгийн жаргалтай амьдралаар амьдрсан нэгэн гэвэл Есүс байх баха. 우리 편에서 볼 때는 가장 불행한 것 같지만 Бидний зүгээс харахад хамгийн зовлонтой нэгэн байсан юм шиг санагдаж байна. 하나님 편에서 볼 때는 가장 행복한 삶인 거예요. Харин Бурхны зүгээс харахад тэр нь хамгийн жаргалтай амьдрал байсан. 엘리 제사장은 자기 편에서 볼 때는 편안한 삶이었겠죠. Ээли тахилчийн хувьд өөрийнхөө зүгээс харахад бол энэ амьдрал нь өөрт нь их тухтай сайхан байсан. 그러나 하나님 편에서 볼 때는 그는 행복한 사람이 아닌 겁니다. Гэвч Бурхны зүгээс харахад Ээли тахилч жаргалтай амьдралаар амьдраагүй хэрэг байна. 그는 불행한 겁니다. Тэр нэгэн зовлонтой нэгэн болсон байна. 그리고 이 엘리는 마음속에 회개할 힘조차 없었다라는 사실입니다. Тэгээд бас энэ Ээлигийн сэтгэл дотор гимшиг гэсэн сэтгэл огт байхгүй байсан. 자식에 대한 문제에 대해서 회개할 마음도 없었던 거예요. Хүүхдүүдийнхээ гаргаад байгаа буруу зүйлээс болоод гимшсэн сэтгэл огт байгаагүй. 이 게으름은요, 내 속에 회개할 것도 뒤로 미루는 겁니다. Тэгэхээр залхуурал гэдэг зүйл чинь
Миний дотор гимших ёстой зүйлсийг хүртэл хойшлуулахад хүргэдэг зүйл. 하나님과의 관계가 분명히 문제가 있음에도 불구하고 뒤로 미루는 거예요. Бурхантай харилцах харилцаанд маань тодорхой асуудал бий болцоод байхад энэ асуудлыг хойшлуулад байдаг байна. 내 안에 심각한 문제가 생겼는데 Миний дотор маш ноцтой асуудал бий болчихсон. 게으른 사람은 하나님과 그 관계를 회복하지 않는 거예요. Гэтэл залхуу хүн яадаг вэ? Бурхантай харилцах энэ харилцаагаа дахин сэргээдэггүй. 그러니까 더 큰 죄를 짓게 되잖아요. Тийм болохоор илүү том нүгэл хийхэд хүрдэг. 어떤 죄를 져요? Ямар нүгэл хийх үү? 블레셋과 전쟁할 때에 Филистчүүдтэй байлдаж байх үед 언약궤를 메고 가잖아요. Гэрэний авдрыг үүрээд явдаг. 그걸 가지고 가면 돼요, 안 돼요? Тэрийг авч явж болох байсан уу, болохгүй байсан уу? 안 되는 거야. Болохгүй байсан. 그건 절대 허락할 수 없는 거예요. Түүнийг огт зөвшөөрж болохгүй байсан. 그를 제사장이 그걸 허락한다라는 거예요. Гэтэл тахилч хүн үүнийг зөвшөөрчихсөн байгаа юм. 그것도 자기는 따라가지도 않으면서 Тэгээд өөрөө дагаж явахгүй байгаа мөртлөө 언약궤만 내어줬어요. гэрэний авдрыг өгөөд явуулчихсан. 자기 본분을 완전히 상실하는 거잖아요. Тэгэхээр өөрийнхөө үндсэн хийх ажлаа бүрэн алдсан хэрэг байгаа эцтэй. 그죠? Тийм ээ. 죽고 나서 하나 따라가야 되는 거지. За өөхөх аюул байсан ч дагаад явах хэрэгтэй. 그러니까 회개가 없으니까요. 그거 회개할 의지조차도 없는 거예요. Тэгэхээр гимшихгүй байгаа болохоор гимший гэсэн тийм сэтгэлч өөрт нь байхгүй байгаа юм. 게으름은 결국에 자신의 신앙을 완전히 무너뜨리는 겁니다. Тэгэхээр залхуурал бол эцэст өөрийнхөө итгэлийг нэг мөсөн сүрүүлэх зүйл байна. 회개할 힘조차 없어서 Гимших хүчиж байхгүй зүйл. 게을러서 그런 거예요. Залхуурлаас болдог байна. 신앙이 무너지는데 가장 큰 적은 게으름입니다. 게으름. Тэгэхээр итгэл нуран унахад хамгийн том дайсан болдог зүйл бол залхуурал. 시간이 없어서가 아닙니다. Цаг завгүй болохоор биш. 시간은 정말 많습니다. За цаг зав дэндүү их бий. 게으름이 시간이 없다라고 말하는 거예요. Гэтэл залхуурал яадаг вэ? Цаг завгүй байна гэж хэлдэг. 아침에 큐티에 나오지 못하는 거요? Өглөө 큐티тэй очиж чадахгүй байна. 게으름인 거예요. Залхуурал. 왜 못 나와요? Яагаад очиж чадахгүй байна? 더 자야 되니까. Нэг илүү жоохон унтах 일찍 гэж 일어나지 못해서. эрт босож чадахгүй болохоор. 게으름이 결국 아침에 하나님과의 교제 시간을 깨트리는 겁니다. Тэгэхээр залхуурал гэдэг зүйл чинь бас өглөө бурхантай нөхөрлөх тэр цагийг маань хүртэл эвдэж байна. 그래서 마태복음 25장에 보면 하나님이 달란트를 비유로 말씀하시면서 Тийм болохоор Матай 25 дугаар бүлгээс харах юм бол Есүс талантын зөвөрлөлийн тухай хэлдэг. 한 달란트 준 자가 한 달란트만 가지고 왔을 때 이렇게 말씀하시잖아요. За нэг талант өгсөн хүн нь эргүүлээ тэр нэг талантыг нь лаваад ирэхэд хэлсэн үг бий. 악하고 게으른 종아. Залхуу хорон муу боолчи. 악하고 게으른 종이라고 그러죠. Залхуу хорон муу боолчи гэж байгаа. 악한 것과 게으른 것을 같이 이야기하고 있습니다. Тэгэхээр залхуурал болон хорон муу байдлыг адилтгаж хэлж байгаа хан. 결국 게으름은 악하다라는 거예요. Тэгэхээр залхуурал гэдэг чинь хорон муу зүйл болж таарж байна. 결국 나의 모든 걸 다 잃어버리게 되는 겁니다. Би өөрийнхөө бүх зүйлийг алдахад хүрэх зүйл байна. 그리고 게으름은 습관입니다. Тэгээд залхуурал гэдэг бол бас зуршил байна. 그것이 결국에는 우리를 파멸로 이끌어가는 거예요. Тэр нь биднийг сүрэл рүү удирддаг байна. 엘리의 게으름은요. 이게 하루아침에 이루어진 것이 아닙니다. Елигийн энэ залхуурал нэг өдрийн өглөөл бий болсон зүйл биш байгаа. 사무엘상 1장입니다. 1-р Самуэль 1, 1장 9절. 1-9 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Шилод тэднийг хоолунд идэж ууж дууссаны дараа хаанна босов. Тэр үед тахилч Ели эзний сүмийн хаалганы багнын дэргдэх нэгэн сандал дээр сууж байсан билээ. 한나가 성소에 기도하러 왔습니다. За энэ хаанна гэдэг эмэгтэй сүмд ирээд залбирж байгаа юм. 그럼 엘리 제사장은 한나를 상담해야 할 것이고 한나가 기도하는 것은 무슨 기도를 하는가 유심히 관심을 가지고 들여다봤어야 될 겁니다. За энэ үед Ели дахилж яах ёстой байсан бэ гэвэл одоо хааннад зөвлөгөө өгөх байсан хааннагийн залбирж байгаа агуулга нь юу байсан бэ гэдгийг нягтлж харах ёстой байсан. 근데 의자에 앉아 있다라고 돼 있어요. 의자에. Гэтэл сандал дээр сууж байсан гэдэг. 여호와의 전 문설주 곁 그 의자에 앉았더라. Эзний сүмийн хаалганы багнын дэргдэх нэгэн сандал дээр сууж байсан. 앉아서요 쉬고 있는 거예요. Суудсан байдалтай амарч байгаа байхгүй юу? 그러니까 나중에 한나가 기도하고 나왔을 때 뭐라고 이야기합니까? Тийм болохоор хаана залбирчаад гарч ирэхэд Ели дахилж юу гэдэг вүлээ? 술 취한 것으로 여기잖아요. 술 취한. Одоо согтуу хүнээр хэлдэг үстэй. 결국엔 판단력과 분별력을 상실해 버린 겁니다. Тэгэхээр үнэлж дүгнэх ингэж одоо шүүн тунгаах ухаанаа алдсан байгаа юм. 자기 중심적인 사람은 남의 마음을 꿰뚫을 수 없습니다.
За тэгэхээр би төвтөө хүн өөрөө өөрийгөө л бодож байгаа хүн бусдын сэтгэлийг тэгэж ойлгож ухамсарлана гэж байхгүй. 왜? 남의 마음에 대해서 생각해 본 적이 없으니까. Ягаад вэ? Бусдын сэтгэлийн тухай бодож ирсэн удаа байхгүй болохоор 내가 편하면 되는 것이고 надад л тав тухтай байвал 나만 болоо. 문제가 없으면 되는 거예요. Надад л ямар нэгэн асуудал байхгүй л болоо. 그러나 남을 생각하는 사람은요. Гэтэл бусдыг боддог хүн бол 남의 마음을 읽을 줄 아는 겁니다. бусдын сэтгэлийг уншиж мэддэг. 그리고 배려할 줄 아는 겁니다. За тэгээд бусдад одоо найр тавьж өгч чаддаг. 그리고 그 마음이 그 사람을 움직이게끔 만드는 거예요. За тэгээд тэр сэтгэл нь тухайн хүнийг бас хөдөлгдөг бахна. 근데 엘리 제사장은 이미 마음을 지금 다른 데다가 뺏기고 있는 겁니다. Гэтэл Елэ тахилчийн хувьд аль хэдийн өөрийнхөө сэтгэлийг шал өөр зүйлд алдсан байгаа байдалтай байна. 그렇기 때문에 언약궤를 가지고 간다고 할 때에도 그걸 막지 않는 거예요. Тийм болохоор гэрэний авдрыг аваад явна гэхэд нүртэл энэ Елэ тахилч хориглоогүй. 처음부터 그렇게 된 것이 아닙니다. Анхнаасаа л тийм болцсон биш бахна. 그리고 언약궤가 잘못됐다는 소식을 들을 때도 엘리 제사장은 어디 앉아 있다라고 돼 있습니까? Тэгээд гэрэний авдрыг филистчүүдэд алдсан гэдэг мэдээг дуулах үедээ Елэ тахилч бас хаан сууж байсан бэ. 사무엘상 4장 13절입니다. 1-р Самуэль 4-ийн 13 13절 함께 읽겠습니다. 13-ыг хамт уншийе. Түүнийг ирэхэд Елэ замын хажуу талын сандал дээр суун зүрх нь Бурхны авдрын төлөө түгшиж байсан учраас анхааран харуулдаж байлаа. Өнөөхөн хот руу орж мэдээг дуулгахад хотынхон бүгд бархиран хашгиралдав. 여기도 엘리가 길겨 자기 의자에 앉아 기다리며 그랬습니다. Энд ч гэсэндээ Елэ замын хажуу талын сандал дээр суун гэж. 근데 거기 앉아 있으면서도 그 사람의 마음은 지금 떨리고 있습니다. Сандал дээр сууж байхад энэ хүний сэтгэл нь одоо түгшсэн байдалтай байна. 왜 떨릴까요? Яагаад түгшиж байна? 언약궤가 잘못될 수도 있다라는 마음이 있었던 겁니다. Гэрэний авдар за буруутчих үедээ алдагдчих үедээ гэсэн айдас түгшүр дотор нь байсан байгаа юм. 그리고 그 성으로 누군가가 달려오고 있는 거예요. За тэгээд тэр хот руу нэг хүн одоо гүйж ирж байна. 전쟁터의 소식을 전해주기 위해서. Дайны талбар дээрх мэдээг дуулгахын тулд. 그리고 18절에 보면 Тэгээд 18-аас ахын бол 18절 함께 읽겠습니다. 18-ыг хамт уншийе. Түүнийг Бурхны авдрын тухай дуртахад Елэ хаалганы хажууд буй сандал дээрээс гэдрэг унан хүзүүгээ хугалж өгөв. Учир нь тэр өтөл настай лагс биетэй хүн байжээ. Тэрээр 40 жил Израилийг шүүжээ. 예, 법궤를 빼앗겼다는 그 소식을 들었잖아요. Гэрэний авдар булаагцсан гэсэн мэдээг дуулсан. 그 말을 들을 때에 또 위치가 어딘지를 한번 보세요. Энэ үгийг сонсоход Елэгийн байсан байр суурь бас хаана байна вэ? 일어서서 이야기를 들은 게 아닙니다. Босод зогсоод сонсож исэн хэрэг биш байна. 의자에 앉아서 그 얘기를 듣고 그 소식에 마음이 주저앉아 뒤로 넘어져서 목이 부러져서 죽잖아요. Сандал дээр сууж байсан байгаа юм. Гэтэл тэр мэдээг сонсоод цочирдоод гэдрэг унан хүзүүгээ хуглаад өгч байна. 게으름은 습관입니다. Залхуурал бол тэгэхээр зуршил байна. 우리도 마찬가지인 거예요. Бидний хувьд ч адилхан. 이것이 엘리 제사장에게만 하는 말씀이 아닌 겁니다. Тэгэхээр энэ үг зөвхөн нэг Елэ тахилчийн тухай дурдаад өнгөрж байгаа үг биш байна. 우리 각자에게 하나님이 지금 말씀해 주고 있는 거예요. Бидний хүн тус бүрд Бурхан бас хэлж байгаа үг юм. 자기 속에 갇혀 있지 말라는 겁니다. Өөрийнхөө дотор хоригдоод байж болохгүй. 자기에게 만족하고 있지 말라는 거예요. Өөрөөрөө сэтгэл ханаад амьдраад байж болохгүй. 자기를 사랑하지 말라는 거예요. Өөрийгөө хайрлаад амьдраад байж болохгүй. 자기를 사랑하는 것이 자기 안에 있는 것이 의자에 앉아 있는 겁니다. Өөрийгөө хайрлаж байгаа нь өөрийнхөө дотор байгаа зүйлд одоо хайрлаад амьдрж байгаа нь сандал дээр сууж байгаа явдал. 자기 마음을 붙잡고 있는 것이 의자에 앉아 있는 거예요. Өөрийнхөө сэтгэлээс л би зуурцсан байж байгаа бол сандал дээр суугаад амьдрж байгаа. 결국 자기를 게으르게 만드는 겁니다. Эцэст нь энэ хүн өөрийгөө залхууралд автуулж байгаа хүн байна. 하나님의 말씀을 쫓아가지 못하도록 만드는 겁니다. Бурхны үгийг дагаад амьдрахгүй бахаар өөрийгөө тийм байдалд хүргэж байгаа юм. 그게 게으름인 거예요. Залхуурал байх нь тэр бол. 왜 그러면 게을러지는 걸까요? Яагаад тэгвэл ингэж залхуурдаг юм бол 하나님이 나를 부르심에 대한 소명의 의식이 떨어졌기 때문인 거예요. Бурхан намайг дуудсан шүү дээ гэсэн тэр дуудлагыг ухамсарлах чадваргүй болчихж байгаа учраас 하나님을 찾고자 하는 믿음이 내 가운데서 사라졌기 때문인 거예요. Бурхныг хайж олъё гэсэн тэр итгэл миний дотроос сарнаад байхгүй болчихсон бол 분명히 하나님 편에서 나를 부르시고 나에게 사명을 맡기셨습니다. гарцаагүй Бурхны талаас намайг дуудсан надад үүрэг ажиллаа өгсөн. 그렇다면 나는 마땅히 거기에 응답하는 삶을 살아야 되고 Тийм бол бид нар зөв зохистойгоор мэдээж
Түүнд нь хариу барьж амьдрах хэрэгтэй. 그러기 위해서 내가 헌신하는 삶을 살아야 되는데 Тэгэхийн тулд би өөрийгөө зориулсан амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 하나님이 나를 부르셨다는 사실을 잊고 살아가는 겁니다. Гэтэл бурхан намайг дуудсан шүү дээ гэсэн энэ үннийг мартаад амьдарч явах тохиолдолд тэгдэг. 엘리 제사장은 하나님이 부르심을 받았잖아요. Ели тахилчийн хувьд бурханаар дуудагдсан хүн шүү дээ. 그래서 제사장으로 세워졌잖아요. Тийм болохоор тахилч болж босхон байгуулагдсан хүн. 그렇다면 제사장의 역할을 다 해야 되잖아요. Тийм бол тахилчийн үүргийг гүйцэтгэх хэрэгтэй шүү дээ. 근데 그 소명을 잃어버린 겁니다. Гэтэл тэр үүрэг ажлаа ардчихсан байсан. 하나님이 나를 부르셨다라는 거. Бурхан намайг дуудсан гэдгийг. 하나님께서 그 크신 은사로 나를 부르셨다라는 사실을 Бурхан өөрийн тэр агуу бэлгээрээ намайг дуудсан гэдгийг 그걸 잃어버렸기 때문에 түүнийг алдчихсан болохоор 자기의 위치를 지키지 못하는 거예요. өөрийнхөө байр суурийг сахиж чадхаа болчихсон байна. 그것을 늘 일깨우고 살아갔다라면 그 은혜에 감사하는 삶을 살아갈 것이고 자기에게 맡기신 그 일을 최선을 다해서 이루어 갔을 거라는 겁니다. Түүнийг байнга сэргээж санаж амьдарч байсан бол тэр агуу нэгүсэлд талархаад амьдрах байсан, өөрт нь өгөгдсөн байсан тэр үүрэгт ажлыг сайн биелүүлээд амьдрах боломжтой байсан байгаа. 사무엘상 4장 4절입니다. 1-р Самуэль 4-ийн 4. 4장 4절 함께 읽겠습니다. 4-ийн 4-ийг хамт уншийе. Тиймээс ард олон Шило руу хүмүүсийг илгээж Херубүүдийн дээр орших түг түмдийн эзний гэрэний авдрыг тэндээс авч ирэв. Елигийн хоёр хөвгүүн Хопны Пенехас нар Бурхны гэрэний авдрын хамт тэнд ирлээ. 소명감이 없었기 때문에 있어야 할 이 자리에 지금 없는 거잖아요. Тэгэхээр үүрэгт ажилтлаа мартчихсан байгаа учраас л өөрийнхөө байх ёстой байр суурин дээрээ байхгүй байгаа явдал төрж байна. 언약궤가 가고 있는데 엘리 제사장은 함께 하고 있지 않는 겁니다. Гэрэний авдар ингээд явж байна. Энэ үед Ели дахилч хамт явахгүй байгаа хан. 제사장은요 언약궤가 있는 곳에 항상 있어야 되는 거예요. Дахилч хүн яах ёстой вэ? Гэрэний авдар байгаа газарт үргэлж байж байх ёстой хүн. 구원받은 우리는 항상 교회 가운데 말씀 가운데 있어야 되는 거예요. Аврагдсан бид бүхний хувьд ч үргэлж энэ чуулган дотроо, үгэн дотроо байж байх ёстой хүмүүс. 맞습니까? Зөв үү? 맞잖아요. 우리는 따라가야 되는 거예요. Зөв шүү дээ. Бид нар үүнийг л дагаад явж байх ёстой. 그리스도인은 따라가야 되는 거예요. Христэд итгэгч хүн бол дагаад явж байх ёстой. 말씀을 따라가야 되는 거예요. Үгийг дагаад явж байх ёстой. 말씀이 있는 곳 항상 그곳에 내가 있어야 되는 거예요. Үг байгаа тэр газарт би ч бас байнга байж байх ёстой хүмүүс. 근데 엘리 제사장은 지금 거기 없잖아요. Гэтэл Ели дахилч тэнд байхгүй байгаа байхгүй юу? 소명 의식을 잃어버린 겁니다. Тэгэхээр үүрэгт ажлаа ухамсарлах сэтгэлгүй болчихсон. 하나님이 나를 부르셨다는 사실을 잃어버릴 때 우리는 게을러지는 거예요. Бурхан намайг дуудсан шүү дээ гэсэн энэ үннийг бид нар мартчих тохиолдолд залхууралд автдаг. 그렇기 때문에 자식들이 잘못된 길을 가고 있는데도 그게 잘못됐다라고 생각하지 않았던 겁니다. Тийм болохоор хүүхдүүд нь буруу замаар явж байхад хүртэл түүнийг нь буруу гэж бодохгүй байгаа хан. 왜 하나님의 뜻을 깊게 헤아리지 않고 있는 거잖아요. Ягаад вэ? Бурханы хүслийг гүн гүнзгий ойлгож мэдээгүй байгаа учраас. 하나님의 말씀을 정말 귀하고 소중하게 여기지 않는 거잖아요. Бурханы үгийг үнэхээр чухалчилж эрхэмлээгүй байгаа учраас 가볍게 여기는 겁니다. хөнгөн тооцож байгаа. 우습게 여기는 거예요. Хөнгөн хуумгаад тооцож байна. 게으름은 결국 말씀을 우습게 여기게 되는 거예요. За залхууралт гэхээр үгийг хөнгөн хуумгаад тооцоход хүргэдэг. 그러므로 말씀을 버리게 되는 거예요. Тэгснэр үгийг орхиход хүрдэг байна. 그래서 우리는 게으른 자의 특징을 한번 살펴보겠습니다. Тийм болохоор бид нар залхуу хүний онцлог ямар вэ? Хэдэн зүйлийг харъя. 게으른 자의 특징은 Залхуу хүний онцлог бол 분명한 목표가 없다라는 거예요. 목표가. яг тодорхой зорилт байдаггүй. 그러므로 아무런 변화가 없다라는 겁니다. Тийм болохоор өөрт нь ямар ч өөрчлөлт ордоггүй. 잠언 26장입니다. Сургаалт төгс 26. 잠언 26장 Сургаалт төгс 26. 14절. 14. 26장 14절. 26-гийн 14. 문짝이 돌저기를 따라서 도는 것 같이 게으른 자는 침상에서 구우느니라. Хаалга нухсаараа иргэн хашин хүн орон дээрээ хөрвөн. 나는 침상에서는 구르지 않습니다. Би бол орон дээрээ хөрвөөгөөд байдаг хүн биш. 나에겐 그럴 시간이 없습니다. Надад тэгэх цаг завч алга. 나는 정말 하루 종일 분주하게 정말 열심히 살고 있습니다. 이렇게 생각할 수 있는데 Би үнэхээр бүхэл өдрийн турш маш завгүй гэх чинь амьдэрдэг хүн. 우리가 아무리 분주하게 산다 할지라도 За ингэж бодож байж магадгүй. Гэхдээ бид нар хичнээн завгүй амьдэрсэн ч 하나님의 자녀로서 마땅히 가져야 할 분명한 목표가 없으면 이게 게으른 거예요. Бурхны хүүхдийн хуваар мэдээжийн
тээж явж явах ёстой тийм зорилт байхгүй бол эн чинь залхуу хүн бахан. 성경이 지적하는 게으름은 매일매일 부지런히 산다고 그것을 잘 산다라고 얘기하는 것이 아니고 Библиэлд гарч байгаа ажилсаг байдлыг юу гэж дурдж байгаа вэ гэхээр өөрт нь өгөгдөж байгаа өдөр бүрийг ажилсаг байдлаар өнгөрүүлж байгааг хэлж байгаа явдал биш байгаа. 하나님 앞에 정말 하나님의 뜻을 쫓아 부지런히 살아가야 되는 거예요. Бурхны өмнө Бурхны хүслийг дагаад ажилсаг амьдарж байгаа амьдралыг хэлж байгаа. 하나님께 영광 돌리는 삶을 살고 있지 않다면 그 사람은 게으른 삶을 살고 있는 겁니다. Бурханд л алдрыг өргөхгүй тийм л амьдралаар амьдарж байгаа бол тэр хүн залхуу амьдралтай байгаа гэсэн үг. 아무리 분주하게 살아도 세상 가운데 사는 것이 이 문자기가요. 제자리에서 도는 것처럼 그런 삶이 게으른 삶이라는 겁니다. Хичнээн завгүй ажил төрөл ихтэй амьдарж байгаа ч тэр нь хэрвээ зөвхөн ертөнцийн төлөөл ертөнц дээр л байгаа бол энэ нь хаалга нухсаараа эргэж байгаатай адилхан залхуу хүний амьдрал байна. 교제 생활을 통해서 성장하는 모습이 있어야 되는데 Нөхөрлийн амьдралаар дамжуулан бид бүхэнд өсөж байгаа дүр төрх байх хэрэгтэй. 어느 범위 내에서 성장하지 못하고 제자리에 있는 거예요. 제자리에. Гэтэл нэг тодорхой хэмжээнд хүрчээд түүнээсээ илүү өсгөө болчихсон яг л нэг байран дээрээ байж байгаа тохиолдол. 그것이 제자리 걸음하고 있는 겁니다. Эн чин нухсаараа эргэж байгаа явдал байна. 신앙은 계속해서 성장해 가야 되는 거예요. Итгэл бол байнгын өсөлттэй байж явах хэрэгтэй. 계속 도약해 가야 되는 겁니다. Байнга л нэмэгдэж явж явах 계속 хэрэгтэй. 변화돼 가야 되는 겁니다. Байнга л бид өөрчлөгдөд явж явах хэрэгтэй. 왜 변화돼야 될까? Яагаад өөрчлөгдөх ёстой бол? 말씀으로 내가 훈련되져 가는 거니까. Үгээр би илүү дасгалжуулагдаад бэлтгэгдээд явж байгаа. 당연히 변화돼 가는 거죠. Ойлгомжтой өөрчлөгдөд явах хэрэгтэй. 이 운동을 할 때도 마찬가지예요. Одоо спортоор хичээлэхэд ч гэсэндээ адилхан. 처음 할 때는 모든 것이 다 둔합니다. Ихэнх үедээ бол юу ч хийж чадахгүй хийхэд хэцүү эвгүй. 뭐 우리 청년들 탁구 얘기 한번 하면 쉽죠. За залуучуудад теннисний тухай ярих юм бол амархан ойлгох баг. 공 맞추기도 처음에는 힘들잖아요. Эхлээд бол анх бол чадахгүй байх үед тэр бөмбөгийг тэр цахиураараа цогхот хүртэл эвгүй байсан. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 자꾸 훈련하면 Гэтэл байнга ингээл бэлдээд байвал 늘어요, 안 늘어요? чадвар өсөхгүй юу? 늘어요. Чадвар нь өснө. 근데 더 잘 늘려고 하면 어떻게 해야 될까? Илүү сайн чадвартай болъё гэвэл яах ёстой? 내 습관을 버리고 정석대로 훈련해야 되는 거예요. Өөрийн зуршил тэр бүгдийг хаяад үнэхээр бүх хүчээ дайшлан бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй. 탁구의 실력이 어느 정도 이렇게 늘면요. 그냥 똑딱똑딱 공은 넘길 수 있고 맞출 수는 있는데 За энэ теннисний чадвар нэг тодорхой хэмжээнд хүрчих юм бол яг бөмбөг давуулаад бөмбөг өгөөл цохиол нэг тийм байдалтай болж болно. 어느 한계가 되면 더 이상 안 늘잖아요. Гэтэл нэг хязгаар тулчаад түүнээсээ дээш өсдөггүй. 왜 안 늘까? Ягаад одоо сайжрахгүй байна? 왜 기술이 안 늘어갈까요? Ягаад чадвар нь сайжрахгүй байна? 그렇죠. 기초가 안 돼 있는 거예요. 기초. Яг үндсэн суурь зүйл нь болоогүй болохоор. 자세가 안 돼 있는 거예요. Яг үндсэн байрал нь болоогүй болохоор. 기본기가 안 돼 있는 거예요. Үндсэн зүйл нь болоогүй. 그 사람은 더 이상 안 늡니다. Тийм хүн дахиад илүү сайжирдаггүй. 그러면 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл яах ёстой бол 훈련해야 돼요. дасгал хийх ёстой. 거울 보고 하라는 대로 시키는 대로 해야 돼요. 거울. Яг л толны өдөөс хар зогсож байгаад яг хий гэснийхэн дагуу байрлаа эзэл зогсож байгаа л хийх хэрэгтэй. 수천 번, 수만 번 반복해서 연습해야 돼요. Хэдэн 10,000 удаа давталттайгаар тэр дасгалыг нь хийх хэрэгтэй. 내가 탁구 선수 만들려고 얘기하는 거 아닙니다. За би та бүхнийг теннисний тамирчин болоорой гэж хэлээд байгаа юм биш шүү дээ. 뭔 얘기하려고 얘기하는 걸까요? Юу хэлэх гээд ийм зүйлийг жишээ болгож яриад байна. 말씀. Энэ үгийг хэлэх гээд. 말씀도 마찬가지인 거예요. Энэ үгч гэсэндээ адилхан бахна. 말씀이 내 안에 기초가 잘 돼 있어야 Энэ үгч гэсэндээ миний дотор үндсэн суурь нь сайн болж байж 하나님의 사람으로 бурхны 온전케 хүний 될 수 있는 거예요. бид нар бүрэн бэлтгэгдэх боломжтой. 선한 일을 행하기에 온전케 될 수 있는 거예요. Сайн үлийг үйлдэхэд бүрэн бэлтгэгдсэн хүн болох 그 боломжтой. 기초가 안 돼 있으면 Үндсэн суурь нь болоогүй байвал 잠깐은 반짝할 수 있어요. нэг хэсэг хугацаанд бол ингээд гялалзаад өнгөрч болно. 신앙생활 반짝은 잘할 수 있어요. Итгэлийн амьдралаар нэг хэсэг хугацаанд бол ингээд гялтганаад өнгөрнө. 그런데 성장은 못하는 거예요. Гэхдээ өсөлт байхгүй. 왜? Ягаад? 기초가 없는 거예요. Үндсэн суурь нь байхгүй болохоор. 게으른 거예요. 게으름. Залхуу байгаа явдал байна. 자, 그 탁구 연습이요. 거울 앞에서 똑같은 동작을 계속 하려고 해보세요. За тэр теннисний тамирчин хүн байла толны өмнө зогсож байгаа л яг нэг дасгалаа ингээл яг адилхан байнга давталтайгаар хийлээ. 쉬울까요? 어려울까요? Тэгэх нь амархан байх уу хэцүү байх уу? 어려워. Хэцүү байна. 그래서 대부분이 어떻게 해요? Тийм болохоор дийлэнх 야, нь 이 яадаг вэ? 힘든 걸 뭐 하루에 나 안 해.
Үгүй ийм хэцүү зүйлийг одоо яаж хийд юм бэ гэ болчдөг дундаас нь. 포기한다고. Шантарчдаг. 근데 가르쳐 주는 대로 그대로 따라하는 사람은 Гэтэ яг зааж өгсөний дагуу түүнийг байнга одоо бэлдэж байгаа хүн 이길 자가 없어요. 이길 자가. тэгж дасгал хийж байгаа хүнийг ялах хүн байхгүй. 그런 사람은 이길 자가 없는 거예요. Тийм хүнийг ялах хүн байхгүй болдог. 하나님의 사람은 그런 마음을 가져야 되는 거예요. Бурхны хүн тийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 정말 내가 주님을 쫓아 살아가겠다라고 한다면 Үнэхээр би эзнийг л дагаад амьдрья гэж байгаа бол 가장 힘든 자기를 버리는 훈련부터 해야 되는 거예요. хамгийн хэцүү зүйл болох өөрийгөө хаях энэ дасгалыг хийх ёстой байна. 그 기초 훈련이 돼야 되는 거예요. Энэ дасгал миний яг үндсэн суурь болох хэрэгтэй байна. 예수님이 분명히 말씀하셨잖아요. Есүс тодорхой хэлсэн үстэй. 자기를 부인하고 Өөрийгөө үгүйсгэж гэж 이게 байна. 기초라니까 가장 첫 번째라니까. Энэ нь үндэс учраас хамгийн ихэнд хийх ёстой зүйл байна. 맞죠? Зүг биз дээ? 그게 가장 첫 번째예요. Энэ бол хамгийн ихэнд байх ёстой зүйл. 그게 되면요. Энэ зүйл л болчих юм бол 엄청난 변화가 와요. маш том өөрчлөлт надад орно. 내 행동이 달라져요. Миний үйлдэл шал өөр болно. 내가 생각하는 게 달라져요. Миний бодол санаа шал өөр болно. 생각하는 게 다르니까. Миний бодож байгаа зүйл 마음에 өөр 품는 болчихоо. 것이 다르니까. Сэтгэлдээ тээж яваа зүйл нь өөр болчихоо. 겉으로 나타나는 게 달라지는 거예요. Гадна талаас илчлэгдэж харагдаж байгаа зүйл нь хүртэл өөр болдог байна. 자기를 부인하면 순종할 수 있거든. Өөрийгөө үгүйсгэх юм бол би дуулууртай байж чадна. 하나님의 말씀은 그 순종할 때 능력이 나타나거든. Бурхны үгч гэсэндээ намайг дуулууртай байх үед л хүч чадал болж гарч ирдэг. 내가 하는 것이 아니라 내 안에 계신 그리스도께서 하시는 거거든. Би өөрөө хийгээд байгаа юм биш. Миний дотор байгаа Христ хийдэг байна. 이게 바뀌어야 되는 거예요. Ингэж өөрчлөгдөх ёстой. 그러면 되는 거예요. Тэгэх юм бол болно. 그런데 Тэгтэл 그게 안 되면 тэр нь болж өгөхгүй байна. 계속 제자리인 거예요. Тиймээс яг л нэг байрандаа эргэлдээл 게으른 사람은 못 하는 거예요. залхуу хүн чаддаггүй байна. 게으른 사람. Залхуу хүн. 그러니까 게으른 사람은 거울 앞에서 이 탁구채를 들고 의식 연습을 못 하는 거예요. Тэгэхээр залхуу хүн тэр толны өмнө зогсож байгаад тэр нэг теннисний бэлтгэлийг давталтайгаар удаан хийж чадахгүй байгаа юм. 왜? 거기에 시간 낭비라고 생각하는 거예요. Түүнийг цаг заваа дэмий үрж ийна гэж бодоод байгаа болохоор 당장에 내 마음의 쾌락을 위해서 쫓아가는 거예요. яг одоо өмнөө байгаа сэтгэлийнхээ амар тайвныг баясгалан хөөгөөд. 그러니까 탁구대 앞에 가가지고 게임하는 것만 하려고 하는 거예요. Тийм болохоор зөвхөн тэр теннисний ширээний өмнө гарчаал тоглохыг л бодоод байдаг. 똑딱똑딱이 재미있는 거예요. Зүгээр нэг бөмбөг давуулаад бөмбөгийг аваад байж хад гоё өөртнө. 근데 그렇게 해갖고는 절대 이길 수 없다라는 거예요. Гэтэл тийм байдалтай байлаа гэдээ огтхон чи ялч чадахгүй. 기초가 되지 않으면 안 되는 거죠. Тэгэхээр үндсэн суурь нь алдагдах юм бол болохгүй. 말씀도 똑같습니다. Энэ үгч гэсэндээ адилхан, 힘들지만 хэцүүч гэсэндээ, 어렵지만 хүндэж гэсэндээ 시간 낭비인 것 같지만 цагаа нэг дэмий үрээд байгаа юм шиг санагдчих болохч 기초를 가장 강하게 훈련시켜야 되는 거예요. энэ үндсээ болгож бид нар хамгийн хүчтэйгээр үүнийг сурах хэрэгтэй байна. 그래서 교제 생활을 통해서 우리는 성장해 가야 되는 겁니다. Тэгэхээр нөхөрлийн амьдралаар дамжуулан бид бүхэн өсөлттэй явж байх хэрэгтэй. 그래야 그 범위에서 벗어날 수 있는 거예요. Тэгж байж тэр нэг хэмжүүрээсээ бид нар давж гарч чадна. 자기 범위에서 벗어나지 못하고 있다라면 지금 내가 게으른 삶을 살고 있다라고 생각하시면 된다라는 겁니다. Өөрийнхөө хэмжээнээс би давж гарч чадахгүй байна гэвэл би одоогийн байдал дээр залхуу амьдарч байна гэж бодох хэрэгтэй. 또 어떤 것이 게으른 거냐? Бас юу залхуурл вэ? 네. 세상의 마음을 뺏기는 것. Энэ ертөнцид сэтгэлээ алдах, 세상 친구들, ертөнцийн найз нөхөд, 페이스북, Facebook, 게임, тоглоом, 오락에 빠지는 것. за зугаа сингэл давтах. 거기에 마음 뺏기고 있는 것, 그것은 게으른 거예요. Тэдгээр зүйлсэд сэтгэлээ би алдаж байгаа бол бас л залхуу байдалтай байна гэсэн үг. 그거는 침상에서 구르는 자와 똑같은 겁니다. Эн чин орон дээр одоо хөрвөөж байгаа хүнтэй яг адилхан байна. 네. 우리의 마음이 망가지는 거잖아요. Бидний сэтгэл эвдэрж байгаа явдал байна. 우리가 세상에서 구르고 있는 것이 그것이 마음이 망가지는 겁니다. Энэ ертөнцийн бидний одоо дуудаж байгаа зүйлс сэтгэлээ эвдэж байгаа явдал. 정말 하나님의 말씀을 통해서 이뤄진 영혼들을 생각하고 지옥 갈 저 영혼들을 불쌍히 여기는 마음이 우리 마음 가운데 있어야 되는데 Үнэхээр энэ үгээр дамжуулан тэр алдагдсан сүнснүүдийг бодох сэтгэл, тэр там руу явж байгаа хүмүүсийг өрөвдөх сэтгэл бидний дотор төрж явах ёстой. 세상의 마음을 뺏기면요. Гэтэл ертөнцид сэтгэлээ булаалгачих юм бол 전도할 마음이 없는 거예요. сайн мэдээ тараах сэтгэлж байхаа болдог. 저 사람이 지옥 간다고 했는데도 아무런 감흥이 없는 거예요. 내 Тэр 마음. хүн там руу явж гин үү яаж гин түүнийг ерөөсөө мэдрэх мэдрэмж байхгүй болчихдог. 내 가족들이 지옥 갈 거 알면서도 마음에 문제가 안 되는 거예요.
Гэр бүлийнхэн маань там руу яваад байна штэ гэдгийг мэдж байгаа мөртлөө тэр нь өөрийнх нь сэтгэлд ямар ч нөлөө байхгүй. 그래서 누가복음 21장에 이렇게 말씀하시는 겁니다. Тийм болохоор Лук 21 дээр ингэж хэлж байгаа. 누가복음 21장 Лук 21 34절입니다. 34 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Хит идэж уух явдал, согтуурал болон амьдралын санаа зовнилоор та нарын зүрх дарамтлагдахгүй тулд болгоомжлогтун. Тэрхүү өдөр хавах буух мэд та нар дээр гинт ирнэ. 예, 세상 일로 인해서 마음이 둔하여지고 덫에 걸리는 거예요. 마귀의 덫에 걸려버리는 겁니다. Тэгэхээр энэ ертөнцийн зүйлсээс болоод миний зүрх дарамтлагдаж бузар сүнсний одоо хавханд ордог байна. 게으른 사람에게 이게 오는 거예요. Залхуу хүнд ийм зүйл тохиолддог. 자, 다윗이요. 전쟁의 때가 되어서 전쟁을 하러 나가야 되잖아요. Давидын хувьд дайн тулааны үед дайнд гарах ёстой байсан. 자기 부하들은 다 전쟁하러 나갔습니다. Өөрийнх нь зэргүүд туслахад бүгд дайны талбар руу явсан. 근데 다윗은 어디에 있었어요? Гэтэл Давид хаана байсан бэ? 궁궐에. Ордондоо. 그죠? Тийм ээ? 있어야 할 자리에 안 있는 거예요. Байх ёстой газараа байгаагүй. 당연히 전쟁하러 나가야 되는데 Гэхдээ ойлгомжтой дайны талбар руу явах ёстой байсан. 자기 부하들은 다 갔는데 Өөрийнх нь зэргүүд бүгд тийшээ явчихсан. 자기는 궁궐에 있었어요. Гэтэл өөрөө ордондоо байж байгаа юм. 게으른 거잖아요. Залхуурал үстэй. 결국엔 뭘 보게 됩니까? Тэгээд юуг хардаг вэ? 바세바. Батшебаг. 마음에 무슨 마음이 들어왔습니까? Дотор нь ямар сэтгэл орж ирдэг вэ? 음욕이 들어왔어요. Одоо хүсэл тачаал орж ирдэг. 음욕이 간음죄를 짓게 만들었어요. Тэр хүсэл тачаал нь завхаарлын гим хийхэд хүргэдэг. 그 간음죄가 결국 살인죄를 범하게 만들어요. Тэр завхаарлын гим нүгэл нь дахиад явсаар гаад аллагын гим нүгэлд хүргэдэг. 그죠? Тийм биз дээ. 하나님의 사람인데 그 덫에 걸려버리잖아요. Бурхны хүн байхад хүртэл тийм хавханд орчихж байгаа. 다윗은 하나님의 사람이었어요. Давид бурхны хүн байсан. 근데 그 게으름이 결국에는 뭐예요? 덫에 걸리게 만드는 거예요. Гэтэл тэр залхуурал нь яасан бэ? Хавханд оруулчихж байгаа хэн. 결국 영적 게으름은 마귀에게 붙잡히게 만들고 죄에 붙잡히게 만들고 세상에 붙잡히게 만드는 거예요. Тэгэхээр сүнслэг байдлаар энэ залхуурал гэдэг чинь энэ бузар сүнсэнд баригдахад хүрдэг, энэ ертөнц мөн өөрөө өөртөө баригдахад хүрдэг зүйл. 자, 여러분들이 이번에 고향 갔다 왔습니다. За та бүхэн энэ удаа амралт нь болоод гэртээ харьчаад ирсэн. 사실 Орон нутгаар явчаад ирсэн. 영적인 힘을 얻어가지고 왔습니까? 사실은 많은 것을 잃고 왔습니까? Сүнслэг байдлаар та бүхэн тэндээс их хүчийг аваад ирсэн үү? Аль эсвэл их зүйлийг ер нь алдаад ирв үү? 더 강해져서 왔어요? Илүү хүчрхэг болоод ирсэн үү? 말들을 못하는 거 보니까. Юм хэлж чадахгүй байгааг нь харахад. 그죠? Тийм үү? 더 많은 걸 잃었어요. 그죠? Бид нар их зүйлийг алдаад ирсэн. 내 신앙을 더 단단하게 쌓아서 와야 되는데 Өөрийнхөө итгэлийг илүү батжуулаад ирэх ёстой байсан. 그러지 않은 거예요. Гэтэл тэгээгүй байна. 마음이 어디가 있으니까. Миний сэтгэл хаана байгаа болохоор 아침에 큐티도 하지 않고 өглөө кьютич байхгүй, 월요일마다 이런 모임도 안 하고 нэгд өдөр болгон ийм нөхөрлөлж 뭐 байхгүй. 사실 잘 쉬었지 뭐. Сайхан амарж байгаа л ирсэн байлгүй. 그죠? Тийм ээ? 그럴 때 우리는 더 자신의 신앙을 지켜야 되는 거예요. Ийм л үед бид бүхэн илүүтэйгээр өөрсдийнхөө 더 итгэлийг 단단해져서 와야 되는 거예요. илүү батбөх болоод ирж байх ёстой. 쉬는 날일수록에 더 자기를 채찍질해야 되는 겁니다. Амралтын өдөр байх тусам өөрсдийгөө бид илүү одоо бэлдэх ёстой байна. 저에게도 이런 날이 있어요. Надад ч гэсэндээ ийм өдөр би 월요일, нэгд өдөр, 월요일 아침. нэгдхийн өглөө 쉬고 싶을까 안 쉬고 싶을까? амархыг хүсэх болов хүсэхгүй болов? 아, 쉬고 싶어요. Амархыг хүсэх. 여러분들 토요일 쉬고 싶잖아요. Та бүхэн хагас сайнд амархыг хүсдэг үст. 그죠? Тийм ээ? 토요일 날은 푹 잘 수 있다. Хагасаа өдөр заа нэг сайхан унтаж болно. 왜? 아침 큐티 안 나가도 되니까. Ягаад вэ? Өглөө кьютид очихгүй байсан ч болох өдөр 이날 болно. 너무 좋은 날인 거야. Их сайхан өдөр. 근데 그걸 이겨야 되는 거야. Гэхдээ түүнийгээ ялах хэрэгтэй байна. 그걸 이겨야 돼. Түүнийгээ ялах хэрэгтэй байна. 그래서 저는 일요일 날 설교하고 내려면 마음이 편한데 그때부터 시작인 거예요. За миний хувьд одоо эзний өдөр сургаалаа заачаал буугаад ирэхэд сэтгэл их амар болдог. Гэхдээ тэр үеэс дахиад эхэлдэг. 몸은 어떻습니까? 집으로 들어가고 싶어요. Бие маань бол яах вэ? Гэрлүүгээ ормоор л байгаа юм. 마음도 집으로 가고 싶어요. Сэтгэл маань ч гэсэндээ гэрлүүгээ ормоор л байгаа. 그런데 그때부터 다시 다음 주에 있을 말씀 준비해야 되는 거예요. Гэхдээ тэр үеэс ахуулан дахиад дараа 7 өмнөгт орох сургаалаа бэлдэж эхлэх хэрэгтэй. 그래서 쉬는 날은 주님 앞에 가면 안 쉬고 싶어도 쉬어요. Тийм болохоор амрах өдөр бол эзний өмнө очих юм бол би амрахыг хүсэхгүй байсан ч амарна. 그죠? Тийм биз дээ. 여기서는요. Энэ тарин 나를 훈련시키지 않으면 안 되는 거예요. би өөрийгөө сургаж дасгалжуулахгүй бол болохгүй. 토요일이 어디 있어요?
Хагасаа өдөр гэж юу байх вэ? 토요일 날 더 일찍 일어나야지. Хагасаа өдөр илүү эрт босох хэрэгтэй. 그리고 정말 그때는 내가 훈련을 해야 되는 거예요. Тэгээд тэр үед үнэхээр би өөрийгөө сургах ёстой. 여러분들 아침 큐티 하는 거 그거 뭐 때문에 하는 줄 아세요? Та бүхэн ингээд өглөө QT хийгээд байгаа нь ер нь юуны улмаас гэж бодож байна. 좋은 습관을 갖기 위해서인 거예요. Би өөртөө сайн зуршилтай болохын тулд 하나님과 교제하는 시간을 갖게 하기 위해서인 거예요. Бурхантай нөхрөлдөг цагийг өөртөө бий болгохын тулд хийж байгаа 그거는 зүйл. 대학교 다닐 때만이 아니라 Энд чинь зөвхөн нэг оюутан байх үед л хийдэг зүйл биш. 여러분들이 앞으로 살아가면서 Та бүхэн цаашдын амьдралдаа 그 시간이 여러분들한테 얼마나 큰 보배고 그것이 얼마나 여러분들한테 중요한 시간들이 될지 알고 있기 때문에 여러분들에게 그런 습관을 갖게 하기 위해서 하고 있는 거예요. тэр цаг нь та бүхэнд ямар үнэтэй эрдэнэс вэ, үн цэнтэй чухал зүйл байсан бэ гэдгийг ойлгуулахын тулд оюутан байх цагаас нь ахуулан QT гэдэг зүйлийг хийж байгаа хань. 목적을 분명히 알아야 됩니다. Үүнийг хийгээд байгаа зорилгыг та бүхэн тодорхой ойлгох хэрэгтэй. 그건 대학교만 다닐 때 하는 것이 아니에요. Энд чинь нэг оюутан байх үед л нэг хийж идэг одоо ажил төрөл биш байхна. 여러분들이 나중에 회사를 다닐 때에도 결혼을 해서 자식을 낳고도 계속해서 그걸 해나가라는 거예요. Та бүхэн цаашдаа сургуулиа төгслөө, ажил төрөлд орлоо, хүнтэй суугаа дүр хүүхэдтэй боллоо. Тэгсэн ч гэсэндээ өглөөний ийм цагийг байлгаж байгаараа гэсэн сайн зуршилтай болгохын тулд 그러면 여러분들의 인생을요 2배로 살아낼 수 있어요. 2배로. ийм байдалтай амьдрах юм бол та бүхэн өөрсдийнхөө амьдралыг 2 дахин илүү байлгаж чадна. 2배로. 2 дахин илүү байлгаж чадна. 이런 계산이 왜 나오냐고요? Ийм тооцоолол яаж гарч байна гэж юу? 하나님이 나와 함께 살아주시니까. Бурхан надтай хамт амьдарч өгж байгаа болохоор. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 하나님이 나와 함께 살아주신다니까. Бурхан надтай хамт амьдарж байгаа болох байхгүй. 하나님이 나에게 지혜를 주신다니까. Бурхан надад мэрэгүү ухааныг өгөх байхгүй юу? 하나님이 내 마음을 지켜주신다니까. Бурхан миний сэтгэлийг хамгаалж өгөх байхгүй юу? 나를 절대 불행하게 안 만들어주는 거예요. Намайг огтхонч залгүй нэгэн болгохгүй байна. 하나님은 나를 항상 행복하게 만들어주시는 거예요. Бурхан бол үргэлжил намайг жаргалтай нэгэн байлгахыг хүсдэг. 어떤 어려움이 와도 Ямар ч бэрхшээл 어떤 амьдрал 환난을 당해도 ямар ч зовлонг би 어떤 туулсан 환경 속에서도 ямар ч орчин нөхцөл донд 하나님이 나와 함께 하시기 때문에 Бурхан надтай хамт л байгаа учраас 하나님이 내 마음을 지켜주시기 때문에 Бурхан миний сэтгэлийг хамгаалж өгж байх учраас 나는 행복한 거예요. би жаргалтай байж чадах нь байна. 내가 이 세상이 힘들어서 불행해지는 게 아닙니다. Би энэ дэлхий дээр хүн хэцүү байгаа учраас л амьдрал минь золгүй байгаад байгаа явдал биш. 환경이 안 나빠서 불행해지는 것이 아닙니다. Иргэн дойрны хүрээлэл орчин нөхцөл маань таагүй байгаа учраас би нэг зовлонтой байгаад байгаа юм биш. 아주 나쁜 환경 속에 있다 할지라도 Үнэхээр таагүй муу орчин нөхцөлд би байж болох ч 하나님이 내 안에 계시면 энэ үед Бурхан миний дотор байж байвал 그 환경을 이기시고 내 안에 평강을 주시는 거예요. тэр нөхцөл байдлыг би яалаад тэгснэр миний дотор амар амгалан Бурхан өгдөг байна. 자, 사도 바울이 감옥에 갇혔습니다. Илч Паул шоронд хоригдсон. 태장으로 맞았습니다. За тэгээд одоо хэд хэд ташуурдуулсан. 여러 가지 위험에 빠졌습니다. Маш олон аюулд автсан. 한 번도 마음이 흐트러진 적이 없잖아요. Гэхдээ нэг ч удаа сэтгэлээ алдаж исэн удаагүй. 그죠? Тийм ээ. 한 번도 누구를 원망해 본 적이 없잖아요. Нэг ч удаа хин нэгэнд гомдлож байсан удаагүй. 한 번도 그 환경에 대해서 불평한 적이 없잖아요. Нэг ч удаа өөрт нь ийм нөхцөл байдал тулгарчлаа гэж төвөгшөөж байсан удаагүй. 그죠? Тийм биз дээ. 왜? Яагаад? 하나님이 함께 하시니까. Бурхан өөртөө нь хамт байсан болохоор. 하나님이 함께 하시니까. Бурхан өөртөө нь хамт байсан. 감옥에 있어도 Шоронд байхад нь 찬양이 나올 수 있었던 거예요. өөрийнх нь амнаас магтан дуу гарч чадаж байсан. 불안해서 떠는 것이 아니라 Айгаа чичрээ түгшээд байж исэн юм биш. 두려워 떠는 것이 아니라 Айж түгшиж байсан явдал биш. 왜 내 신세가 이럴까 한탄하는 것이 아니라 Яагаад миний байр байдал ийм байна вэ гэж тэгж гомдлоогүй. 찬양할 수 있었더라. Харин магтан дуу дуулж чадаж байсан. 왜? Яагаад? 깨어 있으니까. Сэргэг байгаа болохоор. 하나님과 동행하니까. Бурхантай хамт явж байсан болохоор. 하나님의 능력으로 살아내는 거예요. Бурханы хүч чадлаар л амьдарч явж байсан байна. 환경은요 절대 우리를 이길 수 없습니다. Орчин нөхцөл бол биднийг огтхонч ялна гэж 왜? байхгүй. 예수님이 이미 다 이겨놓으셨기 때문에. Ягаад вэ? Есүс хэдийнэ ялаад өгчихсөн болохоор. 내가 세상을 이겨노라. Би ертөнцийг ялсан. 그리고 우리에게는 담대하라고 말씀하시잖아요. Тийм болохоор бид бүхэн тандаад тиймээс зоригтой бай гэж хэлсэн. 근데 문제는요. Гэтэл асуудал нь 내가 깨어 있지 않은 거예요. би сэргэг байхгүй байна. 내가 게으른 거예요. Би залхуу байна. 게으르면 결국엔 아무것도 얻지 못하는 거예요. Тэгэхээр залхуур бол би эцэст нь юу ч олж авч чадахгүй. 하나님께서 베풀어 주신 은혜를 하나도 받지 못하는 거예요. Бурхны надад өгөх гээд байгаа тэр нэгүслээс би алийг нь ч авч чадахгүй. 잠언 26장 Сургаалт өгс 26 이렇게 말씀하시잖아요. ингэж хэлж байгаа. 15절 15. 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라. Аяган дүргсэн гараа залхуу хүн амандаа буцааж хүргэх гэж цөхөн. 하나님께서 베풀어 주시는데도
그걸 못 느끼고 못 받는 거예요. Бурхан өгөөд байхад хүртэл түүнийг ерөөсөө мэдрэхгүй байна, авч чадахгүй байна. 하나님은 나를 위해서 많은 것들을 예비해 두고 계시는 거예요. Бурхан миний төлөө бол өгөх гээд маш олон зүйлийг бэлдээд тавьчихсан байж байдаг. 근데 게으르니까요. Гэтэл би залхуу байгаа болохоор 못 받는 거예요. авч чадахгүй байгаа. 왜 그렇게 말씀하잖아요. Ингэж хэлж байгаа эцэг. 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 그러잖아요. 넣고도. Аяганд хүргэсэн гараа залхуу хүн 그걸 올리지를 못해서 못 먹는 거예요. 못 먹는 거. тэр гараа өөрийнхөө ам руу ойртуулахгүй байгаа учраас л идэж чадахгүй байна. 밥 다 차려다 놨는데 Өмнө нь ингээд идэх хоолыг бүгдийг бэлдээд тавьчихсан. 숟가락으로 또 먹기만 하면 되는데 Халбагдаал авахд л болох байна. 요것도 힘들어서 못 먹는다는 거예요. Гэтэл үүнийг хүртэл хэцүү байна гэд идэж чадахгүй байгаа. 하나님은 나를 위해서 모든 걸 다 예비해 놨는데 Бурхан миний төлөө бүх хэл зүйлийг бэлдээд тавьчихсан. 내가 게을러서 Би залхуу болохоор 못 받는 거예요. авч чаддаггүй. 게으른 사람은 하나님께 아무것도 받지 못하는 거예요. Залхуу хүн тэгэхээр Бурханаас юу ч авч чадахгүй. 그러면서 도리어 자신에게 주어진 일을 뒤로 미루는 겁니다. За тэгээд бас өөрийнхөө хийх ажлыг хойшлуулад байдаг. 잠언 6장 6 төгс 6 9절로 11절. 9-с 11. 9절로 11절입니다. 9-с 11 байна. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Зунаар хоол хүнсээ 9-с 11 за хэдий хүртэл хэвтэх юм бэ залхуу минь хизээ нойрносоо сэрэх юм бэ жаахан унтаж жаахан дуг хийгээд гараа жаахан хумигсаар хэвтэх зурчин ядууралчин дээрэмчин мэд гачаалчин зэвсэх дайчин мэд ирэхвэ. 자신에게 주어진 일을 뒤로 미루는 겁니다. Өөрт нь өгөгдсөн ажлыг хойшлуулдаг. 좀 더 자자. Жаахан 좀 더 унтаад 졸자. дахиад жаахан дуг хийгээд. 아침에 큐티 모임에 나가는 것이요. 그게 하나님이 여러분들에게 예비하신 복인 겁니다. 복. Өглөө QT-тэй очно гэдэг нь Бурхны та бүхэнд бэлдсэн ёроол байхгүй юу? 이 성경 속에 아침 그 큐티 시간에 하나님이 우리에게 베푸시는 복이 있는 거예요. Энэ Библи дотроос тэр өглөөний QT цагаар дамжуулан Бурхны бидэнд өгөх гээд байгаа ёроол бий. 그 시간이 결코 헛된 시간이 아니라는 겁니다. Энэ цаг тэгэхээр хоосон цаг биш байгаа юм. 그 시간이 하나님과 교제하는 시간인 거예요. Энэ цаг бол Бурхантай нөхөрлөж байгаа цаг. 하나님의 능력을 맛보는 시간인 겁니다. Бурхны хүч чадлыг амталж мэдрэх цаг. 그런데 좀 더 자자, 좀 더 졸자 이 마음이요. 결국에는 하나님께서 예비하신 복을 내가 갖지 못하는 거예요. Тэгэхээр жаахан унтаатгий, жаахан дуг хийгээтгэе гэдэг байгаа энэ сэтгэл бол Бурхны надад бэлдсэн байгаа тэр ёроолыг би өөрөө авч чадахгүй байгаа явдалд хүргэж байна. 게으른 자를 히브리어로 아첼이라고 합니다. 아첼. За залхуу хүнийг еврей хэлээр болохоор ачэ гэж байгаа. 그 뜻이 한가하다 이 뜻입니다. 한가하다. Энэ нь болохоор одоо маш их зав чөлөөтэй гэсэн. 늦추다, 머뭇거리다 그런 뜻으로 사용됩니다. эргэлзээ, тэнэгэлзээтэй байж байдаг гэсэн утгатай. 이 게으른 농부가 그렇잖아요. За залхуу тариачин тийм. 열매가 잔뜩 맺혔는데 Үр жимс нь маш ихээр ургацсан байна. 추수하지 않는 거예요. Гэтэл түүнийг хураахгүй байна. 추수만 하면 다 내 것이 되는 건데. Хураагаад авчихад л өөрийнх нь болох байна. 그래서 짐승들에게 다 내어주게 되는 거예요. Гэтэл тэрхээр талд зөвхөн мал амьтдын хоол болгоод 새들이 дуусгаж байна. 와서 다 쪼아 먹는 거예요. Шувууд ирээл түүгээд идчихэж байна. 우리는 하나님이 모든 걸 예비해 놓으시고 가져가기를 원하시는데 Бурхан ч гэсэндээ бид бүхэнд одоо бэлдээ тавьчихсан байна ургацыг. Тэгээд бид нар очиод авахд л болохоор байна. 사단은 항상 이렇게 얘기하잖아요. Сатан бол байнга ингэж хэлдэг. 오늘은 내가 좀 불편하니까 내일부터 하자. За өнөөдөр надад жоохон хэцүү байгаа болохоор маргааш нас л болъё. 아예 나중에 하면 되지 뭐. За дараа л болно штэ. 계속 미루게 하는 겁니다. Байнга ингэж хойшлуулдаг. 우리 습관은요. 그런 습관을 절대 가지면 안 됩니다. Бид нэр ийм зуршлыг өөртөө бий болгож авахд болохгүй. 우리 구원받은 그리스도인에게는 내일이라는 것이 없습니다. 내일. Аврагдсан Христэд итгэгч бид бүхэнд маргааш гэж байхгүй байх ёстой. 오늘이 나에겐 가장 소중한 시간인 거예요. Өнөөдөр гэж байгаа энэ хугацаа чинь л надад хамгийн эрхэм цаг хугацаа. 맞아요. Зөв. 오늘이 나에겐 가장 소중한 겁니다. Өнөөдөр гэж байгаа чинь л надад хамгийн эрхэм үнцэнтэй цаг хугацаа. 오늘이 내일을 만드는 거예요. Өнөөдөр чинь маргаашийг бий болгоно. 맞죠? Зөв. 어제가 있었기에 나에게 오늘이 있는 겁니다. Өчигдөр байсан болохоор надад өнөөдөр байж байна. 오늘 내가 행복하지 않은 것은 어제 내가 잘못 산 거예요. Өнөөдөр би ар жаргалтай байж чадахгүй байгаа нь өчигдөр би сайн байгаагүй болохоор. 오늘 내가 잘못 살면 내일 내가 불행해지는 거예요. Өнөөдөр би бас сайн амьдрахгүй бол маргааш ч гэсэндээ зовлонтой л байна. 내일의 행복은 오늘의 나에게 있는 거예요. Тэгэхээр маргаашийн ар жаргал өнөөдрийн надаас хамаарна. 그러니까 오늘을 잘 살아내야 내일이 나에게
행복한 날이 되는 겁니다. Тэгэхээр өнөөдөртөө би сайн амьдарч байж л маргаашдаа би жаргалтай байх боломжтой. 내가 더 나은 길로 나가기 위해서는 Би арай илүү дээр замаар явахын тулд 오늘 내가 열심히 살아내야 되는 거예요. өнөөдөртөө би хичээнгүй амьдрах. 오늘 내가 하나님 앞에 잘 살아내야 되는 거예요. өнөөдөртөө би бурхны өмнө илүү сайн амьдрах хэрэгтэй. 오늘 할 일을 내가 꼭 해야 되는 거예요. өнөөдөртөө би хийх ёстой юмаа заавал хийх ёстой юм. 오늘 할 일을 뒤로 미루면 안 되는 겁니다. өнөөдрийн хийх ёстой зүйлээ би хойшлуулад байж болохгүй. 내가 내일로 계속 미루면서 내가 잘 되기를 원하는 사람은 잘 될 수가 없는 거예요. Би маргааш гээд хойшлуулад байгаа мөртлөө сайн сайхан амьдралыг хүсэн мөрөөдөд байгаа бол тийм зүйл ирнэ гэж байхгүй. 그래서 우리는 오늘은 좀 내가 아파서 내일부터 잘하면 되지. 뒤로 미루지 말라는 겁니다. Өнөөдөр жоохон би муу байна, өвдөд байна. За маргааш нас л болъё гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бид хойшлуулж болохгүй. 그리스도인은 이런 마음이 있어야 됩니다. Христэд итгэгч хүнд ийм сэтгэл байх хэрэгтэй. 내가 오늘 죽을지언정 Би өнөөдөр рүү хөх байсан. 오늘 내가 할 일은 하겠노라. өнөөдөр би хийх юм а хийн. 그 마음이 있어야 돼요. Тийм сэтгэл байх хэрэгтэй. 그 마음만 있으면요. Энэ л сэтгэл байж байвал 정말 하나님이 역사해 주셔요. үнэхээр бурхан ажиллаж өгнө. 그런 마음을 갖고 살아가. Тийм сэтгэлийг тэгээд амьдрал. 하나님이 역사하신다니까. бурхан ажиллах байхгүй юу? 내 능력에 하나님의 능력을 더하게 되는 겁니다. Миний хүч чадалд бурханы хүч чадал илүү ихээр нэмэгддэг байна. 근데 게으른 자는요. Гэтэл залхуу хүн 말을 잘하고 핑계와 변명만 늘어납니다. их сайн ярьдаг, заашаалтдаг шалтгаан л ихсдэг. 잠언 26장 Сургаалт төгс 26 16절입니다. 16 26-гийн 16 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Хашин залхуу хүн өөрөө өөртөө хашир 7 хэрсүүгээс илүү мэрэгэн аж. 게으른 자는 말은 잘해요. 말은. Залхуу хүн бол их сайн ярьдаг. 여기 선이 대답하는 7보다 자기를 더 지혜롭게 여긴대잖아요. Залхуу хүн яадаг гэж байна? Хашир 7 хэрсүүгээс илүү мэрэгэн гэж байгаа. 몸이 게으른 사람은 혀가 더 발달하는 것 같아. Биеийн нэг залхуу хүн хэл нь илүү хөгжил сайтай байдаг юм шиг. 왜 그럴까? Яагаад бол 변명과 핑계를 대다 보니까. өөрийгөө өмгөөлөх, за шалтгаан шалтгаан ярих гээл. 그죠? Тийм багаз. 근데 정말 부지런한 사람은 말할 시간조차도 없어. За гэтэл үнэхээр ажилсаг хүн яадаг вэ? Ярих цаг зав хүртэл байдаггүй. 그죠? Тийм биз дээ. 왜? 시간이 없으니까. Яагаад вэ? Цаг байхгүй байгаа болоо. 몸은 게으른데 혀는 게으르지 않다라는 겁니다. За тэгэхээр биеийн залхуу байгаад байхад хэл нь залхуу биш байгаад байдаг. 그래서 오히려 게으른 사람 중에는 말을 잘하는 사람이 더 많다라는 거예요. Тэгэхээр ингээд залхуу хүмүүсийн дотор л их сайн ярьдаг хүмүүс их байгаа юм. 여기 디모데전서 5장에도 이렇게 말씀하시잖아요. 1-р Тимот 5 дээр ч гэсэндээ ийм үгүй. 디모데전서 5장 1-р Тимот 5 13절입니다. 13 13절 함께 읽겠습니다. 13-ыг хамт уншия. Үүний зэрэгцээ тэд залхуудаа дадаж айлаар хисүүчлэн гагц залхуу болоод зогсохгүй бас хов хөөцөлдөн хэрэгт дурлаж ярих ёсгүй юмсыг ярьдаг. 이 게으른 사람이 도리어 망령되고 폄하된 말들을 하는 거예요. За энэ залхуу хүн яадаг гэж байна? Залхуудаа дадаж за тэгээд бас хэрэгт дурлаж ярих ёсгүй юмсыг ярьдаг. 불평과 불만과 원망을 늘어놓는 겁니다. Төвөгшөөж гомдолсон, гонгинсон тиймэрхүү өнгө аястай юмсыг ярьдаг. 이 게으른 사람에게서 나오는 거예요. Залхуу хүнээс л гардаг байхгүй юу? 부지런한 사람은요. Ажилсаг хүнээс бол 이런 말 할 시간이 없어. ийм юм яриад байж байх цаг байх. 불평과 불만을 자기 스스로가 다 이겨나가는 겁니다. Төвөгшөөл тэр гомдлыг өөрөө ялаад явж байдаг байна. 부지런히 자기가 그 길을 닦아나가는 거예요. Ажилсгаар тэр бүгдийг өөрөө цэвэрлээд арчаад явж байгаа 그러니까 болохоор 이스라엘 백성들이 Израилийн ард түмэн 출애굽을 하고 나왔습니다. Египтээс гарч ирдэг. 3일 길을 걷자마자 불평하기 시작하잖아요. Гэтэл Египтээс гараад 3 хоног яваад тэгээд төвөгшөөж эхэлдэг. 우리를 이 광야에서 다 죽이려고 하느냐고. Биднийг энэ цөлд өхүүлэх гэж авчирсан юм уу? 물도 없다고. Ус чалга гээл. 조금 가다가 먹을 것도 없다고. Дахиад жоохон явж ирсэн нь идэх юм алга. 조금 가다가 고기도 없다고. Дахиад явж ирсэн нь мах идмээр байна гээл. 너무 힘들다고. Үнэхээр хэцүү байна гээл. 계속 투덜거리잖아요. Байнга л ингэж ерөөсө гонгинсон. 왜 그렇습니까? Яагаад тэгсэн бэ? 소명을 잃어버린 거예요. За тэр үүрэгт ажиллаа мартчихсан байгаа хаа. 하나님이 가나안 땅을 우리에게 주신 약속을 잃어버린 거예요. Бурхан Канаан нутгийг бидэнд өгсөн гэсэн тэр амлалтыг мартчихсан байна. 자기들이 지금 어디로 가야 하는지를 잃어버린 거예요.
Тэр хүмүүс өөрсдийгөө хаашаа явах ёстой вэ гэдгээ мартчихсан байна. 그러니까 지금 당장 내 눈앞에 보이는 거에 대한 것이 문제가 되는 거예요. Тийм болохоор яг өмнөх байдал дээр нь өөрийнх нь нүдэн дээр ил харагдаад байгаа зүйлс нь өөрсдөд нь асуудал болоод байсан. 그러니까 불평과 불만과 원망만 늘어나는 거예요. Тийм болохоор төвөгшөөж байгаа, гомдлож, гонгинож байгаа иймэрхүү өнгөйс нь ихсэж байгаа хам. 계속 모세의 발목을 잡잖아요. Байнга л Мойсегийн араас ярьдаг. 하나님 앞에 재앙을 당하면서도 Бурхны өмнө гамшигыг авч байгаа мөртлөө 그들은 자신이 무슨 문제인지를 모르는 거예요. тэд нар өөрсдөө ямар асуудалтай байгааг юусэн мэдэхгүй байсан. 많은 핑계와 변명으로 둘러대면서 계속 하나님을 원망하는 그런 삶을 우리도 살아갈 수 있다라는 겁니다. Янз бүрийн олон шалтгаан гаргаж ирээл, өөрийгөө өмгөөлсөн зүйлсийг гаргаж ирээл Бурхны өмнө бид тэгж буруу гомдлоод амьдраж байх бас боломжтой. 시편 26장 13절에 보면 Дуулал 26-гийн 13-аас харвал 게으른 자는 13절 Шипион 시편 잠언 26장 surgaalt 13절 үгс 26-гийн 13 дээр 게으른 자는 길에 사자가 있다 거리에 사자가 있다 하느니라 그러잖아요. залхуу хүн зам дээр арслан байна, задгаа талбайд арслан байна гэдэг. 이런 핑계 저런 핑계를 대고 Ийм тийм янз бүрийн шалтгаан гаргаж ирээл 그래 내가 못 나가고 있는 거라고. тиймээс л би гарч чадахгүй байна гэж байгаа юм. 우리 서로 이제 전화하거나 연락하면 그러잖아요. Бид нар одоо нэг рүүгээ залгаал ярихаар тэгдэг. 내가 이런 일이 있어서 저런 일이 있어서 서로 핑계 대잖아요. Надад харин ийм юм болоод, ийм юм тохиолдоод гэд ингээд шалтгаан хэлдэг. 내가 이 문제만 해결하면 나갈 거라고. Энэ нэг зүйлэл нэг тийш болчих юм бол би тэгээд очно гээл. 그거 극복해야 되는 겁니다. Түүнийг ялан дийлэх ёстой. 차고 나가야 되는 거예요. Түүнийг даваад гарах ёстой. 계속 그런 핑계를 대다 보면 결국 제자리에 주저앉아 버리는 겁니다. Байнга л тийм шалтгаан гаргаад байх юм бол бид нар тэр байрандаа л эргэлдээд байна. 자기 속에 갇혀서 절대 나가지 못하는 거예요. Өөрийнхөө дотор ингээд хоригдчихсан байдалтай тэндээсээ огч чөлөөлөгдөж гарч чадахгүй байх юм. 게으른 자는 길에 사자가 있다, 거리에 사자가 있다 하느니라. Залхуу хүн зам дээр арслан байна, задгаа талбайд арслан байна гэдэг. 자기 속에 갇혀 있는 사람인 거예요. Өөрийнхөө дотор хоригдсон хүн байна. 그래서 이런 핑계를 대는 겁니다. Тийм болохоор л ийм шалтгаан хэлж байгаа юм. 그래서 아무 일도 하지 않는 거예요. Тийм болохоор л юу ч хийхгүй байгаа юм. 환경이 변할 때까지 기다리는 사람은요, 절대 그 환경이 변하지 않는다라는 겁니다. За өмнө нь байгаа орчин нөхцөлийг өөрчлөгдөөсөө гэд хүлээгээл байж байгаа хүний хувьд тэр орчин нөхцөл нь өөрчлөгдөнө гэж огт байхгүй. 좋은 환경이 주어지면 내가 신앙생활 하겠다? 절대 그런 시간은 오지 않습니다. Оныг боломжийн сайхан нөхцөл байдал бүрдээд өгчих юм бол би итгэлээр амьдрий гэж бодож гин үү? Тийм орчин нөхцөл бүрдэхгүй юм аа. 어떤 환경 속에서도 내가 그걸 이기고 나아가는 사람. Ямар ч нөхцөл байдал донд түүнийг би ялаад даван гараад амьдрж байгаа хүн. 그 사람이 세상을 이기고 하나님 앞에 우뚝 설 수 있는 겁니다. Тэр хүн ертөнцийг ялаад амьдрж байна. Бурхны өмнө нүүр тэнгэр зогсож чадна. 다음에 기회가 되면 그때부터 하지. За дараа л болъё. Дараа боломж гарахаар л тэгье. 다음엔 절대 그 기회가 오지 않습니다. Дараа нь тэр боломж огтхонч эргэж ирэхгүй. 지금이 내가 모든 걸 시작할 때인 거예요. Одоо л би яг бүх зүйлийг эхлүүлэх үе юм. 오늘 나를 바꿔야 되는 겁니다. Өнөөдөр би өөрийгөө өөрчлөх ёстой. 지금 나를 바꿔야 되는 겁니다. Одоо би өөрийгөө өөрчлөх 지금 ёстой. 박차고 나가야 되는 거예요. Одоо би түүн дээр гიშгэлээд гарах ёстой. 지금 내 마음을 깨트려야 되는 거예요. Одоо би өөрийнхөө сэтгэлийг хагалж хаях ёстой юм. 마리아는 향유 옥합을 깨트리잖아요. Мария тэр анхлын үнэрт одоо савыг хагалдаг тийм ээ. 그리고 Тостой савыг. 예수님에게 붓잖아요. Тэгээд тэр тосоор Есүсийн толгойг тосолдог. 우리도 지금입니다. 지금. Бидэнд ч гэсэндээ 지금 одоо 자기를 깨트려야 되는 거예요. одоо би өөрийгөө хаглах ёстой. 주님은 나를 받으시길 원하시는 거예요. Эзэн намайг авахыг хүсэж байна. 자기를 깨트리길 원하는 거예요. Өөрийгөө хаглаасаа гэж хүсэж байна. 그러지 않으면 그 게으름을 벗어날 수 없는 겁니다. Тэгэхгүй бол бид нар энэ залхуурлаас ангиж ирч чадахгүй. 게으르면요 아무 일도 하지 않습니다. Залхуур бол юу ч хийхгүй. 21장 25절에 이렇게 말씀하잖아요. 21-ийн 25 дээр ингэж хэлж 게으른 자의 정욕이 그를 죽이나니 그럽니다. Хойрог залхуугийн хүсэл нь үхэл түрэгдэг. 이는 그 손으로 일하기를 싫어함이니라. Хизээд гарн ажиллахаас татгалздаг тул. 집안에 화초를 죽게 하는 방법. 가장 좋은 방법 뭘까? 화초. 식물. Гэрт байгаа одоо тасалгааны цэцэг байлаа. Үүнийг өхүүлэх хамгийн амархан арга. 어떻게 하면 죽일 수 있을까? Яавал өхүүлэх үү? 가장 좋은 방법. Хамгийн сайн арга. 가만 냅두면 돼. Зүгээр л тэгээд хайчаад өхнө. 그죠? Тийм биз дээ. 가만 냅두면 죽어 저절로. Зүгээр л хайчаад анхаарахгүй байчвал өхчин. 신앙을 망치는 가장 좋은 방법. За итгэлээс өөрүүлэх хамгийн сайн арга. 아무것도 하지 않으면 돼. Юу ч хийхгүй байвал болоо.
가만 냅두면 돼. Зүгээр л зүнд нь хаячихад болоо. 자기를 바꾸려고 하지 않아도 돼. Өөрийгөө өөрчлөе гэж хичээхгүй байсан ч болно. 자기가 가장 편한 데는 두면 되는 거예요. Өөрийгөө хамгийн одоо тухтай тайван болгочихвол болох нь байна. 근데 자기 신앙을 성장시키는 건요. Гэтэл өөрийнхөө итгэлийг өсгөе гэвэл 부지런해야 돼. ажилсаг байх хэрэгтэй болно. 말씀도 줘야 되고 Үгийг ч гэсэндээ илүү унших хэрэгтэй 내 болно. 마음의 가지도 잘라내야 되고 Өөрийнхөө сэтгэлийн за тэр үргэс ботыг хүртэл 죄와 싸워 이겨야 되고 тастаж хаях хэрэгтэй, гим нүглийг тэмцээд ялах хэрэгтэй. 그죠? Тийм ээ. 할 일 많아요. Хийх юм их байдаг. 그래서 부지런해야 되는 거예요. Тийм болохоор ажилсаг байх хэрэгтэй болно. 근데 게으른 사람은 아무 일도 안 하는 거예요. Гэтэл залхуу хүн ерөөсөө юу ч хийхгүй. 자기에 대해서 아무런 준비도 안 하는 거예요. Өөрөө өөрийгөө ерөөсөө юунд ч бэлтгэхгүй байна. 한 사람을 지옥 보내는 가장 좋은 방법은요. За нэг хүнийх ч бас там руу явуулах хамгийн сайн арга 그냥 가만 내버려 두면 돼요. зүгээр зүнд нь хаячихад л болно. 전도 안 하면 돼. Сайн мэдээ тараахгүй орхичиход л болно. 그럼 지옥 가는 거예요. Тэгэх юм бол там руу явчихна. 그러니까 어떻게 해야 돼요? Тиймээс яах ёстой вэ? 부지런히 전도해야 돼요. Маш их завгүйгээр сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 하나님에 대해서, Бурхны талаар, 성경에 대해서 Библийн талаар 만날 때마다 уулзах болгондоо 부지런히 해야 되는 거예요. би үнэхээр завгүй ажилсаг 그래야 хандах. 그 영혼을 말씀 듣게 할 수 있는 거예요. Тэгэж байж тэр сүнсийг би үг сонсгож чадна. 게으른 사람과 부지런한 사람의 차이가 이렇게 나는 겁니다. Залхуу хүн болон ажилсаг хүний ялгаа ингэж харагдах юм аа. 그래서 게으른 사람은요. Тиймээс залхуу хүн 항상 나쁜 결과만 생각해요. үргэлж дандаа муу үр дүнг боддог. 왜? 일하기 싫으니까. Ажиллах дургүй байгаа болохоор 여기 22장 22-ийн 13절입니다. 13 дээр 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Залхуу хүн гадаа арслан байна. Би гудамжинд гарвал алуулах байх гэдэг. 예, 여기 찢겨 죽을 것만 생각하잖아요. Зөвхөн алуулах юм байна л гэдгээ бодоод байгааз. 사자를 잡아서 죽일 생각은 안 하잖아요. Тэр арсланг өөрөө бариад алъя гэж юусоо бодохгүй байна. 그죠? Тийм байгаа зү. 가서 사자를 잡아 죽이면 되지. Гэхдээ гараад тэр арсланг алаад аячихад болно шүү 근데 дээ. 그 방법은 생각을 안 하고 Гэтэл тийм арга байгаа гэдгийг юусоо бодлогоогоор 사자가 밖에 있어요. гадаа арслан байна. 나가면 찢겨 죽어요. Би гудамжинд гарвал 그래, алуулах юм 나는 못 байна. 나가요. Тиймээс би гарч чадахгүй. 그리고 자기를 가둬버리는 거예요. Ингээд өөрийгөө хориод аячихж байгаа юм. 변화를 일으키려면 내가 사자를 잡으면 되는 거예요. Өөрчлөлтийг авчиръя гэвэл энэ арсланг би барих ёстой. 그래서 평안한 자는 좋은 결과만을 생각하는 거예요. За тэгэхээр зөвхөн амар амгалан байдлыг л нэг сайхан үр дүнгэл одоо хүсээд байдаг. 늘 긍정적인 사고를 갖는 겁니다. Эерэг одоо үзэл бодолтой байх. 근데 근심이 많은 자는요. Гэтэл санаа зовнил ихтэй хүн 늘 나쁜 결과만 상상하는 겁니다. байнга л муу, таагүй тийм үр дүнг бодоод байдаг. 근데 우리가 염려하는 것의 대부분은요. 결코 일어나지 않는 일인 거예요. Бидний санаа зовдөг зүйлсийн ихэнх нь болдоггүй зүйлс байдаг. 걱정은요. 결국엔 자기를 거짓말쟁이를 만들어 갑니다. Санаа зовнил бол эцэст нь өөрийгөө худалч болгож байгаа явдал. 왜? 계속 핑계거리를 만들어야 되니까. Ягаад вэ? Байнгын одоо шалтгаан гаргах хэрэгтэй. 근데 긍정적인 사람은요. Гэтэл эерэг хүн бол 어떻게 하면 할 수 있을까를 생각하는 거예요. яавал одоо чадах вэ? Үүнийг хийх вэ гэдэг тухай бодно. 그러니까 할 방법을 찾는 겁니다. Одоо үүнийг хийж болох аргыг хайдаг. 이길 방법을 찾는 겁니다. Ялах аргыг хайдаг. 모든 걸 걱정하고 있는 것이 아니라 모든 걸 해결하려고 하는 마음을 갖는 거예요. Бүхий л зүйлд санаа зовоод байж байдаг юм биш. Тэр бүхий зүйлийг харин шийдвэрлэх арга замыг хайж байдаг. 마태복음 6장 27절에 이렇게 말씀하잖아요. Матай 6-гийн 27 дээр ингэж 너희 хэлж 중에 누가 염려함으로 그 길을 한 자나 더 할 수 있겠느냐? та нарын дундаас хэн нь санаа зовсноор өөрийгөө нэг одоо илүү одоо өсгөх вэ? 내가 키 작다고 아무리 걱정해 본들 내 키를 내가 키울 수 있을까요, 없을까요? Би одоо нуруу намхан гээд хичнээн их санаа зовнолоо гээд өөрийнхөө нурууг өсгөж чадах уу? 제가 얘기하니까 어떤 분이 이렇게 얘기하더라고. Би хэлсэн чинь нэг хүн тэгсэн. 목사님 키울 수 있습니다. Пастора өсгөх боломжтой. 밑창 3cm 넘으면 됩니다. За 3 см одоо уловч дэвсчихэд болоо. 신발 밑창 넣으면 된대. Готлон дотроо 3 см зузаантай уловч дэвсчвэл болоо. 둘이 키가 좀 비슷하죠. Бид хоёрын нуруу чацуу байгаас бараг. 오늘 보니까 밑창이 조금 작은 것 같아. Өнөөдөр харсан чинь уловч нь жоохон жижиг намхан юм шиг байна. 내가 염려한다고 내 키를 더 키울 수 없다는 거예요. Би санаа зовлоо гээд өөрийнхөө өндрийг жоохон нэмж чадахгүй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 우리는 그냥 두면 돼요. Бид нэр зүгээр л орхичиход л болоо. 키 더 크면 뭐 하겠어? Өндөр байлаа гэд яах вэ? 우리는 그걸 이기는 겁니다. 이기는 것. Бид нар үүнийг ялах. 그래서 저는 키 작은 게 훨씬 더 나아요. Надад намхан байх илүү амар байдаг. 왜 날까? Ягаад амар байдаг вэ? 네.
위에 올라가도 불안하지 않아. Өндөр юмн дээр гараа зогссон ч айхгүй. 밑에 내려서는 더 빠르게 움직일 수 있어. Доор буух юм бол бусдаас илүү хурдан хөдөлж чадна. 키 큰 사람은요. Өндөр хүмүүс чинь 위에도 잘 못 올라가. дээшээж гар зогсож 밑에 чадахгүй. 일도 잘 못해. Доорч ажил сайн хийж чадахгүй. 별로. 우리가 생각을 조금만 바꾸면 Бид нар бодлоо л нэг жоохон өөрчилчих юм бол 마음의 평안을 얻을 수 있는 거예요. сэтгэлдээ амар амгалан байж чадна. 긍정적으로 생각하면 Эергээр бодох юм бол 내 마음의 평안을 얻을 수 있는 겁니다. би сэтгэлдээ амар тайвныг олж чадна. 근데 게으른 자는요. Тэгтэл залхуу хүн 모든 일을 대충대충 하려고 하는 거예요. ерөөсөө ямар ч зүйлийг ерөөсөө нэг хальт мулт өнгөцгөн хийчих гэлээ. 왜냐하면 모든 일을 꼼꼼하게 살펴서 성실하게 하려고 하면 Ягаад вэ? Бүхий л зүйл дээр ер нь гоё одоо эмэг цэгцтэй гоё одоо цэмцгэр байлгыг гээд бүх хүчээ дайшлаад хийвэл 내 마음과 육체가 너무 많이 수고하고 소모된다라고 생각하니까 миний сэтгэлч төр миний махан бич гэсэндээ маш их хичээл зүтгэлийг өөрөөсөө зарцуулах хэрэгтэй болно гэж бодож 자기를 아끼고 자기를 사랑하는 사람 өөрийгөө хайрлаад өөрийгөө гамнаад байгаа хүн 모든 일을 대충대충 하는 거예요. бүхий л зүйлийг ер нь тэгэл хальт мулт хийсэн болол орхиод байдаг. 자기가 하는 일에 대해서 사랑하는 마음이 없는 거예요. Өөрийнхөө хийсэн тэр ажилд хайрлаж байгаа сэтгэл байдаггүй. 그러니까 대충대충 하는 겁니다. Тийм болохоор нэг хальт хийсэн болол орхидог. 왜? 수고하고 싶지 않으니까. Ягаад вэ? Хөдөлмөр гаргахыг хүсэхгүй. 마음 쓰고 싶지 않으니까. Сэтгэл зарцуулахыг хүсэхгүй байна. 그래서 대충대충 하는 거예요. Тийм болохоор хальт хийдэг байна. 잠언 24장입니다. Сургаалт өгс 24-ийн 24장 30절로 34절 30-аас 34 함께 읽겠습니다. хамт уншийе. Залхуу хүний тариан талбай, ухар мөчтийн усан үзмийн цэцэрлэгийн дэрэгдүр би өнгөрөв. Харагтун бүх газарт нь өргөст бот битүү ургаж, халгайгаар дүүрч чулуун хашаа нь нурсан байлаа. Харангуутаал би үүнийг зүрхэндээ тусгаж сургамж ав. Жаахан унтаж, жаахан дуг хийгээд гараа жаахан хомигсаар хөвтөх зурчин, ядууралчин дээрэмчин мэт, гачаалчин зэвсэх дайчин мэт ирэхвэ. 게으른 자의 포도원이 이렇다는 거잖아요. Залхуу хүний тариан талбай ийм ээ гэж байна. 대충대충 하는 거예요. Зүгээр нэг хальт хийсэн болол орхицсан байдалтай. 부지런한 자는요. Ажилсаг хүн бол 울타리부터 시작해서 모든 것을 정확하게 하겠죠. хашаанаас нь ахуулаад янзалж цэгслэл бүхэл зүйлийг нь одоо хийн. 그래서 결국에 게으른 자의 결과는 뭡니까? Залхуу хүний үр дүн нь ямар вэ? 34절. 34. 내 곰핍이 군사같이 이르리라. Ядууралчин дээрэмчин мэт ирэхвэ. 그럼 부지런한 자의 반대는 뭘까요? За тэгвэл ажилсаг хүнд эсэргээрээ ямар байна гэсэн үг? 결국 내가 부하게 될 것이다. Эцэст нь бялхан байх болно гэдэг. 강건하게 될 것이다. Одоо хүчтэй хүчрхэг байх болно гэдгийг хэлнэ. 게으른 자와 부지런한 자의 차이가 이렇게 큰 겁니다. Залхуу хүн болон ажилсаг хүний ялгаа ийм том бахна. 근데 게으른 자는요. Залхуу хүн 스스로를 지혜롭게 여긴다라는 거예요. гэтэл яадаг вэ? Өөрийгөө ухаалаг гэж боддог. 자기를 지혜롭게 여겨. Өөрийгөө ухаантай байна гэж боддог. 그러니까 못 깨닫는 거예요. Тийм болохоор ухаардаггүй. 하나님은 다 아신다. Бурхан бүгдийг мэдж байгаа. 그러니까 뭐 내 갈 길 하나님이 다 아시니까 알아서 해주시겠지. Миний явах замыг бурхан мэдж байгаа юм чинь тэгэл бурхан өөрөө мэдээл зохицуулах байлгүй дээ. 스스로 그렇게 생각하는 겁니다. Өөрөө тэгж бодоод байдаг. 그러니까 시험 볼 때도 어떻게 해요? Шалгалт өгөхдөө хүртэл 하나님 яа. 앞에 기도하는 거예요. Бурхан залбирж байгаа юм. 하나님 다 아시죠. Бурхан та мэдж байгаа зү. 하여간 이번 시험 잘 보게 해주셔야 됩니다. Та энэ шалгалтыг сайн давхад туслах ёстой шүү. 그러면서 뭐예요? 하나님께 모든 걸 맡기고 자기는 아무것도 안 하는 거예요. Ингээд бурханд бүх юмаа даатгацсан гээд өөрөө юу ч хийдэггүй. 그럼 하나님 뭐라고 하실까요? Тэгвэл бурхан юу гэх вэ? 너 내 마음 알지? Чи миний сэтгэлийг мэдхүү. 네. 하나님도 그러실 거라는 거예요. Бурхан ч гэсэндээ тэгнэ. 너 내 마음 알지? Чи миний сэтгэлийг мэдж байгаа эцтэй. 하나님은 주실까요? 안 주실까요? Бурхан өгөх болов өгөхгүй болов. 안 주시는 겁니다. Бурхан өгөхгүй. 우리가 믿음으로 산다고 하면서 Бид нэр итгэлээр амьдарж байгаа гэдэг мөрчөө 자기 편리한 대로 생각하면 안 된다라는 거예요. өөртөө тав тухтай байдлаас л бодож болохгүй байна. 자기 편리한 대로. Өөртөө тав тухтай байдлаас. 하나님이 해주실 일이 있고 내가 해야 할 일이 있는 겁니다. Бурхны хийж өгөх зүйл гэж байна. Миний зүгээс хийх ёстой зүйлс гэж байна. 내가 할 일은 안 하면서 하나님이 해주시지 않았다라고 원망하면 절대 안 되는 거예요. Би хийх ёстой юмаа хийгээгүй мөртлөө Бурхан хийж өгсөнгүү гэж огтхон ч гомдлож болохгүй. 근데 반대로요. Эсрэгээр нь 내가 하나님 앞에 할 일을 하지 않으면서 би Бурханы өмнө хийх ёстой юмаа хийгээгүй мөртлөө 왜 하나님 이렇게 하시냐고. ягаад Бурхан ингэж байгаа юм бэ? 왜 나한테 이렇게 하시냐고. Ягаад надад та ингэж байгаа юм бэ гэж 원망하면 안 된다라는 거예요. гомдлож болохгүй. 게으른 사람이 그런다는 거예요. Залхуу хүн тэгдэг байхгүй юу? 게으른 사람은 자기 할 일을 하지 않으면서 Залхуу хүн өөрийнхөө хийх юмаа хийгээгүй. 하나님만 원망하는 거예요. Тэгээ зөвхөн Бурханд л гомдлож байж байдаг.
우리는 그렇게 살면 안 되는 겁니다. Бид нар тэгж амьдарч болохгүй. 그래서 게으름을 극복하는 방법은 Тийм болохоор залхуурлыг даван туулах арга нь 소명을 회복하는 겁니다. энэ үүргээ дахин сэргийх. 내가 막 부지런히 하려고 한다고 되는 것이 아니고 Би үнэхээр ажилсаг байх гэж хичээлээгээд болдог ч юм. 내일부터 내가 열심히 일어나서 큐티 나가야지. Маргааш нас би хичээнгүйлэн өглөө эрт босоод 큐티тэй 물론 очие. 그런 결심도 필요하겠죠. Мэдээж ийм шийдвэр бидний зүгээс байх хэрэгтэй. 근데 그거보다 더 중요한 게 뭐냐면 Гэхдээ түүнээс илүү чухал нь юу вэ гэвэл 하나님이 나를 부르셨다라는 거. Бурхан намайг дуудсан шүү дээ гэх. 하나님이 나에게 주신 소명이 있다라는 거. Бурханы надад өгсөн үүрэг байгаа шүү дээ гэдгийг. 그것을 우리는 먼저 생각해야 되는 거예요. Түүнийг юуны түрүүнд бид бодох хэрэгтэй. 정말 내가 하고 싶은 일이 아니라 Үнэхээр би хийхийг хүссэний биш. 하나님이 원하신 일이 뭡니까? Бурханы надаас хүсэж байгаа зүйл нь юу юм болоо? 나에게 맡기신 게 뭔가? Надад даалгасан зүйл нь юу юм болоо? 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨는지 Бурхан намайг яаж хайрлсан бэ? 첫사랑을 회복해야 되는 거예요. Анхны хайраа дахин сэргээх. 하나님의 사랑을 기억하는 사람은 Бурханы хайрыг санаж байдаг хүн 살아 움직여요. амьд байж хөдөлдөг. 여러분 사랑하는 자와 사랑하지 않는 자의 눈빛은 같을까요? 다를까요? За хайртай хүн, хайргүй хүнд хандах миний харц өөр ах болоо адилхан байх болоо? 달라요. Өөр байна. 그래서 예수님이 베드로 부활하신 뒤에 베드로를 부르시잖아요. Есүс ч гэсэндээ дахин амьлаад за тэгээд Петрт дээр очдог шүү дээ. 주님의 사랑이 베드로가 있을 때와 없을 때의 차이는 뭐였습니까? Эзний хайр Петрт байгаагүй үед, байсан үед ялгаа нь ямар байсан бэ? 삶이 달라지는 거잖아요. Амьдрал нь өөр болсон. 주님의 사랑이 그 속에 없었을 때는 Эзний хайр түүний дотор байхгүй байх үед 예수님을 자기 힘으로 아무리 지키려고 했지만 지키지 못했어요. Есүсийг өөрийнхөө хүчээр хичнээн хамгаалахыг хүссэн ч чадаагүй. 그죠? Тийм биз дээ. 재판정에서 예수님을 부인하잖아요. За тэр шүүхийн өмнө Есүсийг үгүйсгдэг шүү дээ. 해요 안 해요? Тэгдэг л үгүй. 그것도 3번이나. 3 удаа үгүйсгдэг үстэй. 그런데 부활하신 예수님을 만난 이후에는요. Харин дахин амьлсан Есүстэй уулзснаас хойш 예수님이 가장 첫 번째 물으신 게 뭐였습니까? Есүсийн хамгийн түрүүнд асуусан зүйл нь юу 내가 байсан? 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 사랑한다라고 대답하잖아요. Хайрладаг гэж хариулдаг. 그것도 3번씩이나. Бас 3 удаа. 그 사랑이 있었기 때문에 완전히 달라지는 인생을 사는 겁니다. Тэр хайр дотор нь одоо байсан болохоор түүнээс хойш шал өөр амьдралаар амьдардаг. 죽음 앞에 두려워 도망치던 베드로였습니다. Үхлийн өмнө бол айгаад зүхтаж байсан Петр. 혹시 자기도 잘못될까 봐 도망쳤습니다. Өөрт нь ч гэсэндээ муу юм тохиолдох үедээ зүхтаж байсан Петр. 자기에게 위협이 닥쳐올까 봐 도망쳤습니다. Өөрт нь ч гэсэндээ ийм аюул учрах үегээ зүхтаж байсан хүн. 근데 주님의 사랑을 깨달은 이후에는요. Гэтэл эзний хайрыг ухаарснасаа хойш 죽음 앞에서도 두려워하지 않잖아요. үхлээс ч айхаа болсон. 복음 전하지 말라고 하는데도 Бити сайн мэдээг тараа гэх дүрт. 협박을 하고 그들을 갖다 감옥에 가두는데도 Занал хийлээд тэднийг аваачаад шоронд хийхэд хүртэл 네. 사도행전 4장입니다. Үлс 4 19절입니다. 19 18절로 19절, 20절까지 함께 읽겠습니다. 18-аас 20 хамтдаа уншия. Ингээд тэднийг дуудаж Есүсийн нэрээр огт ярьж заахгүй байхыг тушаав. Гэвч Петр Иохан нар тэдэнд Бурханаас илүү та нарыг сонсон дагах нь Бурханы өмнө зөв үү? Өөрсдөө шүүн тунгаагтун. Учир нь бид үдсэн сонсноо ярихаа зогсоож чадахгүй гэжээ. 바로 이렇게 대답하잖아요. Ингэж хариулж байгаа зү. 완전히 바뀌었습니다. Үнэхээр бүрэн өөр болсон байна. 자기가 언제 죽을 줄 모르는데도 Өөрийгөө хизээ өөхөх вэ гэдгийг хүртэл мэдэхгүй байгаа мөртлөө 주님의 사랑이 그 모든 걸 이기게 만드는 거예요. эзний хайр л энэ бүх зүйлийг ялахад хүргэсэн байна. 게으름을 이길 수 있는 방법은 Залхуурлыг ялах арга бол 주님의 사랑을 회복하는 거예요. эзний хайрыг би өөртөө дахин сэргээх. 주님의 사랑을 잊지 않는 거예요. Эзний хайрыг мартаа байлгах. 왜 게을러지느냐? Яагаад би залхуу болдог вэ? 주님의 사랑을 잊은 거예요. Эзний хайрыг би мартчихад байгаа болохоор. 주님이 나에게 베푸신 그 은혜와 사랑을 잊어버리고 살아가는 거예요. Эзний надад өгсөн тэр нэгүсэл хайрыг нь би мартчихад амьдраад байгаа болохоор. 정말 하나님이 나를 어떻게 사랑하셨는지, Үнэхээр энэ бурхан намайг яаж хайрлсан юм бэ? 얼마나 사랑했는지, Ямар их хайрлсан юм бэ? 사랑을 가진 자는요 눈빛이 달라지는 거예요. Хайрыг тээж яваа хүний харц нь хүртэл шал өөр байдаг. 눈빛이 달라져요. Харц нь хүртэл шал өөр. 죽음도 이기는 거예요. Үхлийг хүртэл ялч чадна. 두려움도 이기는 거예요. Айцыг хүртэл ялч чадна. 어떠한 환경도 이길 수 있는 거예요. Ямар ч нөхцөл байдал ялч чадна. 예? 남녀간의 사랑도 그렇잖아요. За
эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд хайрч гэсэндэ. 코로나 시대에 남녀가 서로 다른 나라인데도 사랑하니까 어떻게 해요? 그 국경을 뛰어넘어서 가잖아요. Коронавигийн үед ч хүртэл өөр улсад байгаа бие биендээ хайртай улсууд уулзахын тулд хэлийг хүртэл даваад ирж байгаа эцтэй. 수단과 방법을 가리지 않고 찾아서 가잖아요. Ямар нэгэн арга хэрэгсэл өөрсдөд нь саад болдгоо бүгдийг даван тулаад ирж байдаг. 근데 우리는요. Гэтэл бид бүхэн 그거보다 더 큰 사랑을 가진 사람들이잖아요. түүнээс илүү агуу хайрыг авсан хүмүүс шүү дээ. 영원히 변치 않는 사랑을 가진 사람이잖아요. Мөнхөд үл өөрчлөгдөх тийм хайрыг бид хүртсэн хүмүүс шүү дээ. 그 사랑을 가진 우리가 Тийм хайрыг авсан бид 그냥 세상을 대충 살 수는 없다라는 겁니다. энэ ертөнц дээр зүгээр нэг амьдрсан болоод амьдрах боломжгүй байна. 게으르게 살 수는 없는 거예요. Залхуу амьдрах аргагүй байна. 게으름을 이기는 삶을 살아야 되는 겁니다. Залхуурлыг ялдаг амьдралаар амьдрах. 그래서 내 마음에 주님의 사랑을 항상 확인하는 삶을 살아간다라면 게으름을 이길 수 있을 겁니다. Тийм болохоор бид бүхэн өөрсдийнхөө сэтгэл зүрхэнд эзний хайрыг байнга шалгаж нягтлаад амьдрж байх юм бол энэ залхуурлыг би ялдаг амьдралаар амьдрч чадна. 사랑하는 것이 주님의 일을 할 수 있는 힘을 갖게 해주시는 겁니다. Хайр байгаа тэр сэтгэлээс эзний ажлыг хийж чадах хүч бий болдог. 그래서 주님의 사랑을 잊지 말고 또 만약에 내가 사랑이 식었다라면 하루빨리 회복해서 우리는 남아있는 시간 깨어서 부지런히 살아야 되겠습니다. Тэр эзний хайрыг бид бүхэн марталгүй амьдрах хэрэгтэй. Магад миний дотор энэ эзний хайр хөрчихсөн байгаа бол үүнийг би нэг өдрийн өмнө ч болтугай хурдхан дахин сэргээж илүү сэргэг амьдралаар амьдрах хэрэгтэй байна. 네, 함께 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 거룩하시고 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун инэрэнгүү бурхан аав минь баярлалаа. 주님께서 우리에게 베풀어 주신 사랑을 알기에 남아있는 삶을 주님을 위해서 은혜에 보답하는 삶을 살기를 원합니다. Эзэн та биднийг хэрхэн хайрлсан тэр хайрыг бид мэдэж байгаа учраас үлдсэн амьдралын өдрүүдээч гэсэндээ таны хайранд хариулсан амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна. 깨어서 부지런히 주님을 섬기는 삶을 살아갈 수 있도록 우리 각 사람을 일깨워 주시고 Сэргэг ажилсаг байж эзэн танд үйлчлдэг амьдралаар бид бүхэн амьдрч чадхаар та биднийг сэрээж өгч. 청년의 때에 주님의 더 깊이 알아서 준비된 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Энэ залуу насандаа эзэн таныг илүү гүн гүнзгий танин мэдэж эзэн таны төлөө бэлтгэгдэн амьдрахад та туслаарай. 이어지는 교제도 주님께서 인도해 주시길 원하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Үргэлжлэн явагдах нөхөрлөл дундч эзэн та удирдах өгөөсөө хэмээн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.